Aglisi ka nga rod, tay nakitaan ti anak ko. Nakasara ka mo't laang iti ubeng. Aday je banyo, tata. Nabasbasa. Nagluglog iti narugit adanom. Apay nga da narugit adanom ijay. Nangigawgawan dan samot iti punas. Iso narugit, tata. Ijay gayang banyo tinagturungan na di nagpukaw. Kunaklakit din nurimwar. Sige, tata. Inakpay sukatan. Nabasbasa ngamin, iso adinigos kon. Malabasang. Bagbagaam, adi nanulitan tagluglog iti narugit adanom. Makaawat mo tan kat iti sao. Maring atong palen na ka. Napan ka di manen nagtrabaho ti danga. Baka basbasulan day tanga ubeng. Apay ka di akasta kaberta. No di mo ko maliniwayan. Adayaw na pan nagluglog ti ubeng. Agpanateng pa yan. No saan aga po iti bangad na? Saan anapan nagluglog kat saan anagpanatang? Nakurang sa ti pan nakaawat mo at tao. Baktan nga wanakam na. Ay di ka man si kalaklakayan. O na yan, apanangisakit mo kadagijay nga agina. Di mo matkapkapin ano ti inati ubeng. Saan no saan? Ngam ulitek nga ibagakin ka. No adda pa'y nabatbatay apan nakaawat mo. Anya ko maday ta ulitam nga ibaga. Ti ubeng kat saan amay libak nga apo kaom. Nawatam. Putot ni Juan nga anak mo. Oh, medyo nala daw kan samat ita sumrek. Diyak ngamin mapanawan adagos ti anak ko, tagpanateng. Binaybayan namin ni Nana Berta, kat napan nagluglog iti narugit adanom iti banyo. Ay, jakman maawatan ti ugali ni Nana Berta. Gayam, mabalin ka di ano adawayam. Ingka ba't sirip-siripan, no kasano ti kasasad ti anak ko iti balayda. Ay, uwan gayam. Kaasi kayumat nga agina. Awan ka di ti kabagyam, amabalin mo akamangan. Diyak amo dagiti kabagyan dagiti dadakkel ko. No adala ko ma, pumanaw kamin at talaga di tabalayda Nana Berta. Ay, sa bagay. Taga-samar kayumat ngamin anay sarong dito eh. Uwan nga rod. Adayo ijay samar, tapno inakbirukan dagiti kakabagyan ni. Nala, ingka nga rodan tapno saan ka maladaw. Inaktutan awan ti anak mo. Agyaman ak unay gayam. Sige, mapanak nga rodan. Ay, nagkas ang lakit di matigasat day tagayim ko. Ulila lang nga rodan, irurumanda pa. Nakaumay ka mo't dito'y balay basang. Awan ni Cristel na pan nagtrabaho. Umay ko la pa siya rin ti anak na, tata. Itid ko man to'y tinapay kan kwa na. Ay kat umunag ka ah. Ada iji kwartaw ang nakaturog. Madin sa tibagina. Medyo nabarat aguyak nga may. Nabara ko na tata? Kaano pa yan nagbara? Itay nakapanaw ni Cristel. Saan ang naganay ti ubeng? Di dapat nabara mait. Adala kong aparacetamol, tata. Masapol ang masigod ang patumaran, tapno saan ako maro. Tay nakalaan. Nalaman nga ron, bayadan to ni Cristel. Imbag tasimbangpat kan gayam. Saan ka makontak? Tain lakom mat ngaminan ti cellphone mo idinaganak ka. Kapilitan tanaibos mo ti urnong ko ididakkelan ti tiyan ko. Apay ka di? Aggurigur ti anak mo. Adaimpan ko ijay a paracetamol. Pinatumarkon. Ha? Kasta ka di? Daman nga rodan utang ko ken ka. Oh, sige nga rod gayam. Tay nakitaan di anak ko. Ay, nagmalas matanda di agayam ko. Agsasaruno ti parikot na. Kaslalinas nga agsisilpo. Kinawiwitan ti malas. Tata, kumusta ti anak ko? Ayan nan. Anday di kwarto yaw, nakaturog. Uyag nga uyag. Sige nga ron, tata. Mapanak pa iti ayan na.
Semangpatan ti dangga. No saan kamit adang nga anang baybay a iti ubeng, adayaw nga agsakit. Ha, di nakman pabasulan. Apay, imbaon ko aya anapan nagloglog. Bakitan ka akurang ti panunot mo. Andat klase mataaw. Ay di nakman pagsawan iti kasta, gapulaang iti dayjay nga ubeng. No adda tao nga awan puso na si kadayta. Awan pusom. Anya nga tatiadakin ka. Apay, si bibiyagak pa'y ayan awan pusok, aber! Day tamit nga raw ti pagsidaawak. Kasano ka nga ta na parswa nga awan pusom. Limangan ka, gayam? Nabiit ka pa ya simrag. Jak mapanawan ti anak ko gayam. Nagbara, kan uyak na uyak. Pinatumar mo ka din? Saan pa'y? Tadi namat kayat timangan gayam. Di na ka di kayat ti tinapay nga intad ko idikalman. Ha? Adda tinapay nga intad mo? Adumat intad ko idikalman. Amangan nukinan ti daddo mga ubing nga anak ni bayaw mo. Mabalin ka di apa utangan na kiti tinapay. Tapa ka nagpay, sakbay apag tumarok iti agas. Sige, tayo nakmangala iti tinapay. Idulin mo, tapno saan asabali ti mangan. Para iti masakit, iti tinapay nga alaag. Adu jay nakita nga insangpat ni Alma. Mangtib ka man mat. Nakita ti anak ko ti tinapay. Saan ka di nga isuda tinangad iti intad na idikalman? Pangaasi yu ka di ta ipabus uyo laangan iti anak ko, ta saan ang makapangan. Imot ka. Day tala nga dawatan ti ubingkan ka. Di ka pa agparanod. Kat no mairanranod kayo mat iti makan dito'y balay. Numang mga anak man dito'y balay yu, basit laang, kan ikarkarok mo't babaan iti panagtrabahok. Iboy-boy mo ka diti sang kabasit ang mabatbati yun numangan kayo. Sobrayo laangan ti kang kanak no ar-arigan. Anya? Agdrama kiting. Panawan ka man langan. Nagadukat nga yung bagamon. Nakaaro kayo mat ngamin. Awan pa'y konsiderasyon nyo, Apulos. Oh, apay analiday ti prinsesa. Kailiw ko laonay ni Mami, Daddy. Amom ka di. Nga damat ditoy, ngam di ta makita. No makita na analiday ka, malidayan mat. Saan ko maliklikan ti agliday, Daddy? Nung amin agpasyar tayo iti. Kadwa tayo ni Mami. No adatamat dito'y balay. Kadwa talatta. Ngam di na kaya ta makit-kita kanayon ka analiday. Di kayat na kanayon ka naragsak. Daddy, kaano ka di nga dakadwata dito'y balay? Nakitak timay sa apinay akatulong timay sa gayim ko. Imbagaken ko na amang kita itinasingpet apinay nga agbalin ayayam. May sa apinay? Saan ka di apinoy kamat? Saan akas ka ni Mami amay sa Chinese? Unanak, nasingpet ngamin dagiti pinay ayaya. Imbag tay may kagayam. Kasano day to yan? Di matla maimbaganan ti anak ko. Nakaro ti panateng na. Isa marigatan nga umangas. Sapay awan pulos kwartaak. Alaang pa'y dahito basit nga igamak. Ipan mo ija ospital. Sige man nga rod gayam. Talaga marigatanan nga agangas ti anak ko. Ala, intayo nga rodan. Itulod ka iti ayan ti pagluganan nyo ama pa ni ospital. Naimbaglaket din tada kagayam. Kasano kami nga ginano awan ka. Manipod awan pa'y asawak. Kanayon ta nga nagkadkadwa. Nasingpot ka kanyak. Iso asa na mabalin na baybayan ka gayam. Kaslasaan da kabagyon ti anak ko. Nila ang tatamar ko ti puso na kadakwada. Ngam naturturay mat ni Nana Berta. Isong amin ti akin tawid iti da ito balay. Naikamang lang ni tatamar ko kadakwada. Kunam no dakkel mat to'y balay da. Manulaang mat akwarto ti papaabangan da. Lumaban ka anak ko. Di na ko mapampanawan.
kawanan nak no intalag ka kadagiti dadakkan ti ama-ama. Kaya't kung amin ti makaurnong para matlagan ka. Lamaban ka, anak. Saan samat asimrak jay danga? Apay adi pala nagluto. Apaya sa pulam, kat adamot mabalin nga agluto dita. Impan na iti ospital ti anak na. Kakaiso na nang haba ka kiti majong. Adda ginatang ko ang mailuto. Ang alangan na siyak pala ang timang iluto. Ibagam ka ni Nora, wano ni Joel ta agluto na. Sikan, timapan mangibaga. Aginanaak tanabanuga ka naggapoy jay tsindan. Kasanungatan ti kasasaad jay ubay nga impan na iti ospital. Ay kat mapangkay jay ospital no kayat mo amaamuan. Naranamot nga raw ngagsakit ti sakak. Marigata na kamagna. Nakarumot day tarayuma. Day tati kanayon mong agalan. Kumusta ti anak mo, Gayam? Anya ti ko na ti doktor. Naka-oxygen ka naka-dextrose. Pulmonya ka no. Nakapsot ti barana. Ano ko man nasigod anay pa ni ti doktor? Diyak makaid namang pampanunot. Gapoy ti ayat ko amadaan ko may tinasaya at amasakbayan. Adadalakat nga rod ana isagmag. Awan basol mo iti napasamak, Gayam. Basol ti apong na anang baybay akin kwa na. No adalada ka sa mapasamak iti anak ko. Si ti responsable nga ina ti amana. Iso ti rumbang nga masidir. Saan kat asika? Imbag ta nakita kayo, nana. Naggapuak ngamin iti ospital. Apay kumano naggapo kay Chay. Kaasi ti apu ko yaw. Awan ka di anyaman na kada kayo, no dakas ti mapasamak iti apu ko yaw. Gapo laeng iti aramid yaw, nana. Ne, anya ti kayat mo asawan. Saan kun nga ibuksilan no anya ti kayat ko asawan, nana? Ngam siyak asaan ko kabagyan dagiti agina, isakit ko ida. Anya kumaita, no saan mo akabagyan? Nasakit tirik iti mapaspasamak kadakwada, nana. Ngam kadaraan niyo ti ubing. Saan ka de? Saan apulos amatignay ti puso yo? Saan ka man nakaslakalaingan? Ha? Panawan ka man langan! Diyos ko, awan ka di tinay parabor ken kwa na akonsensya. Apayan, nanang. Di kay matagtagar eh. Dayjay ngamin nga alma. Kasla na tong paak iti imbagana. Anya ka di timbagana, nanang. Oh, saan kano amatig na iti puso? Katapo ko kano ti ubing. Ay sinalbag kiti. Nanang, anya ka di tiinta na mitim yo. Saan ko anawatan? Ay awan, adala na lagip ko. Ayun gayam, kayat mo ka di ti sumurot kanyak, tamapan ta ijay ospital. Apay adito'y morgue ti ayang ti ubing. Naragsak kayo ka din. Sa nagpatinggan ti biyag ti anak mo, Nana Berta. Awan pa'y narik nakakaasiyo, iti apo ko yo. Imbag pa'y ka ni Tata Marco. Tauray kaskasano kat nakitak ti panangipatagnay ti apo ko na. Nganda kayo, awanan kayo, iti konsensya. Cristel, apo, pakawanan na. Hindi pa'y ko mga impakita yun, di panangipatagyukan ko, ana. Itapay, tadi na kayon mga gapulos. Ay, tiyakim pagarop nga umabot iti kastoy. Awanan, serbi na kita nga ibagbagayon. Tawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama ng awanan konsensya. Agina kayo talaga! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan
Tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Gasal, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nasarakan ni Cristel ti anak na iti banyo. Nagluglog iti narugit adanom. Nagpanateng kat napulmonya. Iti sabali a bangir, pasaray ang dingayan ni Jude ni Mia nga anak na. Numakarik na iti iliw, iti nagawanan nga inana. Iti mat kaadda ti anak ni Cristel iti ospital. Naasi ni Alma, idi nakita na ti kasasaad ti ubing. Sinidir na nga rod ni Nana Berta, iti nagkita da. Nabainan iti nalimad ti bakat, kat napanda ito'y iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas ana pauluhan. Gasal, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Inipay ko mga impakita yu, ti panang ipatagyo iti anak ko. Itapay tadi na kayon mga gapulos. Diyak impagarop nga umabot iti kastoy. Awanan serbi na kita ngay magbagayo. Taawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama na nga awanan konsensya. Agina kayo talaga. Pakawanan na kami kumamasan. Ipakaamoy iti anak yu tinapasamak. Tapno umay naman kita ti binaybayan na putot na. Sige, ibagak kini Joel takuntakan na ti kapsat na. Awanan ti anak ko. Agmay-may sa ako. Tabi na naman nagmatan. Anong sambasitan ti sofa pagturugam dito'y balay gayam? May sang amin ti kwarto to'y balay mi. Tila ang kwarto mi iti asawa. Pagyaman akon, taada pa kidagusak, kalpasan ama itabon ti anak ko. Diyak kayatan ti mapandita balay da Nana Berta. Wan agayam, sapay adda dita ti ama ti anak mo. Isungarod adyak na panan dita. Imasidag kanyak ti ama ti anak ko ija punerarya. Anya ti imbaga na di masidag ako nam. Di maawat iti pamakawan. Itapay tanaladawan ti amin, sada ammo ti nagkamalyan da. Ay, pakiridem kit di ti pakinakam mo gayam. Bumangon ka kat mga barwanan kamanan iti biyag. Tatang, saan mo tan ngay maimay ni Cristel dito'y balay? Kalpasan na itabon ti anak na. Kaawatan, anasakit, tinakip na. Saan tayo adin ang gayan, idadada nga agina iji ospital. Adda nagkurangan tayo iti ubing. Pudnaw takunam. Panunutuman. No sika tinakapasamakan, tinapasamak ka ni Cristel. Anya ti mariknam. Napanunot ko, abunga ti kinairresponsabli dayjay tatang. Husto ka. Isa saan anasaya at ti ama nga irresponsable. No may sa ka nga ama, masapol nga aramidem ti pagrebbe nga mitagbalin nga anak mo. Tatang, italangan na amiris ko. No kasano aliday tinarik na ni Cristel. Awan pa'y kabagyan na anak ipagrik na kenkwana. Kaasimay. Hello? Sika ka di da ito, Insan? Ha? Siyak ko nam? Di naklakit di palubusan nila kay nga agabrod ta masikuga kon. Mangkita aklangan iti sabali anasingpet tayso ti mapandita. O sige, Insan. Wen,
Nasingpat ti ibaon ko ama pandita. Okay, sige nga Rod. Bye. Tatang, imay samot innala ni Cristel dagiti gamit na. Wayne, naliday ang nagpakada, taawanan jay anak na. Papananangatan? Kunana mo makidagus ka no iti apagbiit ka ni gayem na nga alma. Ay, saan lakit di nga agbayag iti balayda alma? Tabasit mo ti balayda iti asawa na. Agyan siguro pa ijay, kabayatan nga agberbirok iti umakaran na. Nalabit akasta, tatang. Saan ka di nga da passport mo, idi? Mabalin sapay mat. Adaa, taplanok idi ti agabroad. Ngam, naganakak matan. Diyan amin kasinsin ko. Imawag akasapulan ti kaaruba na ti yaya. Amumat nga awan kwarta nga aramatak. Direct hiring dayjay. Makaamuda iti amin na gastos. Salary deduction ka no. Sigurado ka di day tagayam? Kasaom, babaan iti video call. Inted kanyak ti kasinsin ko ti account employer mo. Pinoy ka numat dayjay. Agpaiso ka di day tagayam? Ang awan mo't cellphone ko. Aramatam ti daan a cellphone ko. Adang amin ginatang nila kay akabarbaro a cellphone ko. Apay anas daw kayo ang nakakita iti kasasaoyo iti cellphone, Daddy. Iso ka no ti umay ayayam. Ngam, imposible da ito eh. Apay ka di, Daddy. Anya ti nakakaskas daaw iti kasasaoyo. Ang mga no nagkamali aklang anak. Parparmatak sa laeng. Anda ka di pa'y kasjay, Daddy? Agparparmata? Jakman amo anak. Kayat ko makita ti agbalin ayayam. Ipagdakon ti papeles na. Tapno makaumay adagos dito eh. Apay ating makdar kayon nga, Daddy. Sumurot ka kadikan niya kitamat laeng. Sige, Daddy. Nakasaritam ti employer mo, babaan iti video call, saan ka di? Wan, ngam, idang kita kami. Apaya ka sila na ikulang. Naiko lang? Apay ko maanay ko lang ako nam. Jakman amo. Idi kwan. Imbaga na nga iso kanon ti mga process iti amin. Tapno makapanak kanon. Dinamag na no anya nga agency ti kayat ko. Kat imbagak mo ti agency akaasit ganditoy. Apay nga ta. Kung nati kasinsin ko nasingpat ka no dayja a pamilya. Iso na lang, tabalo ti lalaki. Kan ubing ka no ti anak na. Itulod, kan sukunan na ka no ija pagadalan. Kastamot ti imbaga di employer ko, idi nagsarita kami. Gwapo ka di dayjay? Balo ka no? Apay ko man o balo. Iti mabiit, sumangpeten ti hayam iha. Nalpasan ti amin nakasapulan tapno makaumay. Kita man ti adagayam na iti opisina. Napartak ti papeles nga ipagna. Amo na ka di dito, Daddy? Siyempre, sabten ta iti airport. Amok na niya nga oras ti isasangpat ti eroplano. Nasing pato nga tati yayak, Daddy? Diyak mo anak. Saan ko nga impakita kan katirupa na idi nagsarita kami. Nga masiguradok amaklaat kanto no makitam. Apay ka din, Daddy. Makitam to iha. Sikat imang panagnek no nagparparmata aklaeng wenno saan. Cristel ka no tinagan na. Cristel? Agpada kami ka di anapintas, Daddy? Wen iha. Kasla kayo agina. Mabalin ka di nga arborat pay lang to'y daan a cellphone mo. Bayadak to no dagasgasat ko gayam. Si Kamat, itad ko talaga kan kadayta, tadakit nga rod sa bali a cellphone ko. Agyaman ak unay kan kagayam. Diyak to pulos malipatan dagiti tulong mo kanyak. Unay kan gayam.
Nalipatam ka din, jay panagsakit ko idi, kat sikat inangasikaso kanya. Adda ka di? Nalipatak pa ikit din Idi nga'y pinakanak, ngam nagbakwara, kat di tapay barukong mo tinagbakwara. Ayun gayam. Madanagan ak idi. Iso a pinilit ka a pinainom iti gatas. Idi kwan, pinilit ka manan a pinakan iti sopas. Pagamuan, rimwarmat lakat nga rod. Iti pa'y kat barukong mo, tagsangsangot akit nga rod. Dinardaras mo, tinapanijaban nyo. Wan ata nagpudot. Ay, maikawa ak nga awan agluto iti bigat. No kasto yan nasakit ti bagbagi da tao a bumaket. Naisadot mo day manugang mo adungdungwam. Amang ano intun madamdama kat sumurtan kan ka mapan makimajaong. Ay, agpaiso tay kunada. Asalamarik na ti kinapatag ti may sa tao no awanen. Isu nga ure no marigrigat ti may sa tao. Sa narumbang at tagibasitan. Ta adala tamot may tulong lakin ka. Wan sa agpaiso. Nadalos kan nadalimanag ti balay no adda ni Cristel. Saan ko pa'y a problema ti agluto ka naglaba? Naitangarod kahit ngam inkuskus pilyaw. Diyo pa'y ayam pa na makigindan amangan. Wan atay sumot ngamin ti aggao kan mangyawat iti danom. Gaputa paragaon di yun ayapan. Sa painuan niya lang ti mabate, iso ti kanin na. Gaputa kunam asaan mo akabagyan. Dandanin ti flight mo. Itulod ka. Tapno saan nakaapanawan ti eroplano. Dakal nga utang ko anay bag-anakam daytoy kan kagayam. Saan kan nga drama gayam? Masiguradok mat asaan ka mang lipat. Si kanto lata ni Cristel agayam ko. Kat si kanto matlata ni Alma a best friend ko. Inton aganak ka, syakto ti may saaninang dayta anak mo, ha? Oray saan mo nga ibaga, ilista kanto lata amay saaninang. Agkumare tanto matan. When best friend, ako mare. Agyaman ak unay iti apo. Tainted na kakanyak akas kasayaatan agayam, Alma. Ibilang ko akas na may saka nga anghel iti biyag ko. Ay, sus! Agdrama ka manan ako na. Intakit din, tamagmag na ti oras. Agsagana ka niya. Dandanin sumangpat ti eroplano. Mapanta ka din iti airport, Daddy? Winiha, ang mga noo mo na pa ang makadano ni Jai, kat masikuran nga gururay. Sapay ko mata na singpot. Kasano no saan na singpot? Ma-terminate ti asino man asaan anasaya at ti kababalin na ayaya dito Hong Kong. Pagawidan nyo no saan na singpot? Wen, iha. Iso asaan ka ngagdanag. No saan anasaya at ti serbisyo na, pagawidag adagos. Madamag ko man, Daddy. Apay ana ikulang ka, iti nakitam iti video call. Ha? Masungbatan to na ita sa lunsod mo. Inton agkikita tayon. Pudno nga ta tinadamag ko. Nga intulod ka no ni Alma ni Cristel, ijay airport? Agawid siguro na ijay samar. Mapan na sa pulan ti kabagyan na. Sa bagay, ijay ka no kat tinagtaudan dagiti dadakkel na. Uray kas jay na lang da a Cristel. Nagagatmat. Nadalimanak pa'y ti balay no adda da a babae. Insultuan naksamat, Joel. Apay kumangin insultun ka. Ibagbagak laang ti pudno. Dinak maarta panday jay, tamamirmiraot. Siyak ngay, adamat ipawpawit da mami akwartak sagpaminsan. Kasanon no di da kan tupawitan. Agnanayon da ka di nga agipawit kan ka. Ang ikaw tinagsaritaan nyo iti asawam itay barok. Maipapan ka di iti anya tatang. Ti papanaw ni Cristel, wenno,
Amin na nagsarita niya. Kung ni bakit mo nga day paw-paw ay iti dadakkel na. Ngam pagmadmadyong naman. Wan nga rod tatang. Sa sika, saan mo ta permanente ti trabahom? Pasaray awan. Kasano? Kat sa anak mat ngamin na nakaadal. Di munto mat ngamin ingaed iday tinagadal. Imbag iday ta makatrabaho akpay. May sakad ko kumati panagadal yaw. Noray vocational lang ti kursam. Wan nga rod tatang. Imbaglangan Tadamat basit pensyunan nyo ita. Basit ngamin ti kon contribute ko iday sa basit mo ati pensyunan. Ayon ka di ti aeroplano, Daddy. Sa bali ti paglandingan ti aeroplano, iha. Aguray talang dito yung waiting area. At danto inton madamdama ni Cristel. At tukaw tapay nga ron dito'y Wan iha. Aguray talang pa iti sumagmamano a minutos. Daddy, makitam ka diti sumungat. Nasdao ka, saan ka di, iha? Agpada ta anak lahat iti lang ti babae. Pudno ka di daytoy, Daddy. Day tamot ti saludsod ko, iha. Good morning, sir. Da kayo ni Sir Jude, saan ka di? Good morning. Wen? Siyak ni Jude. Kat isumit ni Mia, ti anak ko. Hi, Mia. Oh, payakas lanas daw ka, nakakita kanyak. Ada ka di parikot? Intayon ni ti kotse, iha. Cristel. Ijay balay tayo ngagsasarita. Daddy, apay nga. Ijay ton balay, iha. Amok ti kayat mo adamagan. Maawatan ka. Ay, isumat lagayam anakla at kayo. Idi nagsarita kayo iti video call. Apay, adi mo ipakita kanyak, Daddy. Intayon Mia, Cristel. Ijay ti ayan tilugan. Uwan, sir. Kayat mo ka di takibinan ka? Napintas a Mia? Umanugod nga tan ni Mia nga agkibinda ken ni Cristel. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Gasal, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dimawat iti pamakawan ni Nana Berta ken ni Cristel. Kalpasan ti tabon, saanen ang nagsubli ni Cristel iti balay da Nana Berta. Nakidagos nga rod daytoy iti balay ti gayem na ani Alma. Kalpasan ti sumagmamano alawas, tinulungan ni Alma kat nagabrod ni Cristel. Ni Jude, tinagbalin nga employer na. Idi nagkikita da ijay airport, nakla at launay ni Mia. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas anapuluhan. Gasal, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Cristel, ijay ti antilugan. Uwan, sir. Kayat mo ka di akibinan ka? Napintas a Mia? Wen, manang Cristel. Good. Nagpintas ka man nga ubing, Mia. Kuna ni Daddy, napintas ka kanumat. Agpada ta kanu anapintas. Saan ka lagayam ang napintas nga ubing? Natarabit ka pa. Imbag ta nagranata dito'y dalan. Sa dino ka di apasit ti Samar tinagawidan ni Cristel. Samar?
Asino tinangibaga anapan ijay samar ni Cristel? Intulod mo kanumat ijay airport. Intulod ko ijay airport tanapan ijay abroad. Ah? Di ka man mangrabak. Nagbiitan ngay no sumagmamanula ang alawas kat nagabroad. Apay, nalakat imang ipag na iti papeles. Direct hiring ngamin. Jay employer na tinangalakin kwa na ijay. Ha? Kasano kuma anam-am muna ti employer na? Adayamat ti kasta. Ada kasinsin ko ijay. Alaan na kumang masikugak. Kat, ni Cristel ti insukat mo? Tanabayagan nga da passport na. Agabrod kumamat idi, ngam nagsikog. Irresponsable kan awanan puso mat ngamin tinakasikog kan kuana. Apay akas kala na to, kawan iti ulag asim mangpet. Kwa ngamin, nagrana kami kan ni Alma di tadalan. Kat ada na ibaga na kanyak. Nga iso ti pampanunuta kita. Anya kumaday ta nga imbaga na, tamasikuran ka. Nakuna na ngamin, asaan ka nung nga ijay samar tinapanan ni Cristel? Ha? Sa dino kuma? Ijay ka nung abroad. Anya? Rinhabak na kalaang Nagbiitan ngay. Kat numabayag ti agaplay para abroad? Day tamat ti imbagak kan kwa na. Angam kuna na direct hiring ka no. Ti employer tinangala ka nang ipag na iti papeles na. Nagdalan la ka no ni Cristel iti agency dito eh. Anya? Kasano kumati panagam-am muda iti employer na? Adda ka no kabagyan ni Alma ija abroad. Iso ka no kumati mangalakan kuana. Ang masikog ngamin. Iso ani Cristel ti imbaon na amapan ijay. Apay apakariribukan nyo ti swerte ni Cristel. Apay, di yo amaw jay kunada. Ano asino ti mairurumain ni Apo Diyos ti mangtarakay. Kita man lang agpaiso ti kasat. Dang nga a Cristel asaan a matagtagari a nagpasikog iti adda asawan. Apagdarik mat anakapan ijay abroad. Mamati kayo kaday, asaan amat maturog ti Diyos. No ti may sa tao kat mailidlid ding, ngam agtalinaid anasingpad, saan abaybay anti Diyos. Ngam apay nga rod anapukaw na ti anak na. Saan tayo nga amo, ti plano ti Diyos? Nuan niya man nagiti sumangbay iti biyag tayo, nasayaat man mo no saan, agtalinaid tayo kumalata na pakumbaba, kun saan nga agimula iti sakit tinakam. Ay, adapay nga ta sakit tinakam ni Cristel kanya. Dahita, ti saan tayo nga amaw? Angam no natangsit kuma, mabalin ngayon darum na ka, tasikat ti akin gapan ti panagsakit ti ubeng, ang nga aging ti pimusay. Anda tayon dito balay, manang Cristel. Diyos ko, di na ko mabaybayan dito eh. Awan ko matidaka sa mapasamak kanyak dito sa bali apagilyan. Oh, kasla na ikulang ka. Ada ka di parikot? Ha? Awan, sir. Umunig tayo nga ruden. Agsasarita tayo di tauneg. Dahita sumaro no ablak ti ayan ti balay jay Pinay ang nagpatulungak tapno maala ka dito eh. Kasta ka di, sir. Agyaman aktukan ko na into nagkita kami. Adamat ka adalan ni Mia nga itultulod ken sukunin na iti pagadalan. Agkita kayong tumit ijay. Adayo ka diti pagadalan dito eh, sir. Saan met? Asidaglaeng. Ha? Tiladawan iti diding. Pudno ka dita ito eh. Oh. Naikuling ka nakakita iti ladawan tinagawan nga asawak. Iso ka di naikulang kayo ang nakakita kanyak, sir? Oray siyak, manang. Mas daawak mat iti nakita kayo iti airport. Iti tinamag ko ka ni daddy no napintas ka.
kat ko na nga agpada taan na pintas. Kaing ingas mo tiladawan ni Mamim, Mia. Kaing ingas mo mat manang. Agpay sugayam tay kunada, nga ada agkakaingas a tao, nga uray saan da nga agkakabagyan. Mamati akmat itiday tanging bagam. Panawan kayo pa dito eh. Tanda pa panakbiit. Makaamukan dito eh, Cristel. Total, awan pa'y klase dami eh. Uwan, sir. Mapana kon iji kwartok manang. Mapankamatan iji imbaga ni daddy ha kwartom. Awan ka diti masapul mo, Mia. Ayaban naktulaang no da masapul mo. Mabalin ka di nga agluto kanto iti pang merienda, manang. Anda dagiti mailuto iti cabinet. Wano, iti ref, iti kusina. Sige, Mia. Kalpasan ang maitarimaan ko ti gamit ko. Mapanak ton iti kusina. Thank you, manang. Good. Umayak to iti kusina inton madamdama. Anya ka diti kayat mo nga ilutok, Mia. Kompormi ti makitam nga iluto, manang. Kayat ko amin. Uray anya nga ilutom. Sapay ko mga rod, takayat mo to ti ilutok. Sa anak mo't anapili, manang. Uray ni daddy. Saan anapili iti merienda? Umay nga tag merienda dito eh. Nalabit, manang. Ngamin, kaadwan adito nga merienda, no addaak dito'y balay. Sapay ko ma, takayat dati ilutok. Kita at man gayam di cabinet kan ref nga ibagbaga ni Mia. Lukatak man to cabinet. Ni, cookbook da ito eh. Kita at man no anya timayat nga ilutok ang merienda dito eh. Ni, adda na ikupin a page ti libro. Basa at man. Pizza. Ngam saan a hotdog ti toppings na? Mushroom kan bell pepper? Daytoy man ti iluto. Amano kaya ta daytoy, taapay anakupin. Kita ako no anya dagiti kasapulan para iti pizza nga isaganak. Apay nga agmumuryot ka dita? Adda ka di parikot? Di damat agpawitan. Tamasakit ka numot ni daddy. Adda ka no ija ospital. Ay, delikado ka nga ruden. Awanan ti pagpuunam nga agmadyong. May sardang momot siguro ti agmadyong. Ay, kasanupay itan no didak pawitan. Agbiro ka mat iti trabahom. Adamot nga rod pag-extra ak no daduma. Angam saan mata ka na yun? Nagbasit pa iti tangdan mo ijay. Anya nga rod nga iti maramidan, no awan mat nga rod sa bali abakante at trabaho. Trabaho ayat ti mangbirok kan ka. Inka nga min agbirok iti sabali. Diyay kumamot inaldaw ka nga umentra, tapno ado ti tangdan mo. Nalakaayamot? Kayat mo asawan, sa anak nga aginana? Uray si kamot Inkamot agbirok iti trabahom. Nanang, agpautang kayo man iti pagpuunan nga agmadyong. Na, siya kigimatang iti bagas. Nagbayad iti kuryente ken gimatang iti masida. Anya pa nga iti pautang ko. Diyay pagpuunan yun Paggudwaan tan. Narigat ti makasubot iti abak ko iti kalman. No basit ti punak. Nagbasit lang arudan. Di pa'y agpautang dahito abakat. Ikakpay iti no ipauitan dak. Ita, di pa'y agpautang. Pigsam, tadyak mangag. Amumat anakapuyan ti panagdengeg ko. Kukwam at tinangag mo abakat. Ay, addan tula kwartak. Di ka mat-ikikan abakat. Na, kuna lang arudan na pigsam. Ginak man lay jem madyunganan. Sumurot ka no kayat mo. Kayo lang Hindi kayo matlag pautang abakat. Masakit ka day ti asawam. Itaman pa'y asan akimuyog ka ni nanang mau anapan nakimadyaw. Awan sa kwarta na, tatang. Masakit ka no ti ama na. Isu adida mapawitan.
Nagpadaan da kan nanang mau anay gumo ni ti Majong. Kasanaw na awan kwartada apag Majong da. Ay, bag ka ni nanang tano agbayad dagiti agkaskasera, at damanan kwartana. Iso na tangset, tada namaan na. Binulan nga agbayad dagiti borders iti abang da iti kwarto. Iso nga da kwartana. Huwan nga rod tatang. Upat lang nga kwarto. Ang amadalat ta kwartana, no agbayad da. Ang awan na pulos ornong na. Tadya laing na nga agmajaw. No mga bakman, sagpaminsan laang. Kan nakabarbarayo boy. Di na pa'y amo ti agimpad. Anda kan, Daddy? Intay di kusina, ta nagpaluto ak iti merienda kan ni Manang Cristel. Nalaing nga tamat lang agluto? Diyak amo, inta kitaan no anya ti linuto na. Dinamag na, no anya ti iluto na. Ngam, imbagak akumpormi. At dagaya man luto akong pormi ita. Anya ngay daya iha. Ni Daddy mo, diyak amo ka ni Manang Cristel no anya ti linuto na. Inta nga rodan, taoray siya kat mabisinak matan. Itila ang agluto ni Manang Cristel. Maramanan ta ti luto na. Mayat nga tamat ti luto na, akas kini mamim. Maamuan ta day ta, no maramanan ta ti luto na. Isu ang mapantan ija kusina. Anda ka di malagipyo iti dayjay nga ayam mo, Daddy? Ti pizza nga ilutluto na di mamim iti. Saan ka di? Wan, Dad! Nabayagan adyak taramanan ti paborito ta a pizza. Adda kayo gaya man, sir. Sumango kayo iti lamisaan, ta isaganak ti pizza. Kasano nga amom? Asaan mi akayat ti hotdog at toppings ti pizza? Mushroom toppings ti kayat mi. Talaga gayam asaan nyo akayat, sir? Jay dalata ang mushroom tinakita kiti cabinet. Iso nga iso ti kabil ko, akas toppings na. Sige, agtugaw kayon, sir. Mia? Thank you. O ana, agtugaw ka maten, tagsasango tayo. Ha? Makisango ak kada kayo, sir? Apa anak lahat ka? Di mo kadi kaya ti makisango kada kami? Saan man, sir? Alakit din, agtugaw ka. Hello, nakaawag ka, Mat. Kumusta? Nasaya atak dito'y gayam. Nasimpot di amo ko. Nasaya at na kanya. Nasayat mat nga rod, numayat tigasat mo dita. Gwapo ka di, ti amom? Nagtaarsi ka. Nagsimpot pa. Amom ka di akaing-ingas ko launay tinagawan nga asawa na. Isumat lagayam anak laat, ididamo mi ti agsarita babaan iti video call. Kasta ka di? Ni, anya na pasamak? Kastaman matan, idi nakita nak ti anak na. Naikulang mat. Kasla imposible no kasta. Amom, idi nakita ti ladawan ti asawa na di ti balayda. Nasdaawak mat. Saan ka di ang mabutang no makitam ti ladawan ti asawa na? Di nakmat an-anuan ti ladawan, saan ka di? Sa bagay. Very good at talaga ni Lord. Saan ka di, Daddy? Talaga kasta. Ang pagkunam ang very good. Ngamin, kasla ni Mami ti kadwata dito'y balay. Kasta mati marikriknak. Uray ti panagluto na. Agpada da iti panagluto. Nabayag adita nakaraman itikas iti pizza ni Mami. Manipod na pukaw ta ni Mami, iti dadya at trahedya. Podno day ta ko nami ha. Ngamita. Kasla nagsubli, babaan kini Cristel. Nasingpat ka din ni Cristel kan ka, no awanak dito balay? Wan, Daddy. Numabalin. Diyak kayat amasukatan ti yayak. Saan mo pagawidan ije Pinas, Ngam agawid, inton malpas ti kontrata na. Oh, di pagsublim to manan. Diyak kayat amapukaw ni Manang Cristel.
Kumusta ka manan gayam? Kasano gayam ti alagam nga ubing? Nasingpat ka di matlaang? Wen gayam, kasla makitkitak ti anak ko kenkwana. Imbilang kon akas pudno nga anak. As ikaswak ana imbag. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka di na oras. Agtal na ka man dita. Sapay, kasla main-inlavak mon kenkwana. Oh, matlagayam. Anya pa'y laang ti aramidam. Agpaaram nga ta ni Cristel, iti amo na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluhan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw ti pamilya da Nana Berta. Idinamwanda nga addan ijay abroad ni Cristel. Kabayatan na, nasdaaw mat dagiti agama ajud ken Mia. Idi nakita da ni Cristel. Iti may sangal daw nga agsarsarita da Cristel ken Alma babaan iti cellphone. Adda na ibaga ni Alma iti gayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluhan. Gasal, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka di na oras. Agtal na ka man dita. Sapay, main-inlavak san kenkwana. Oh, matlagayam. Anya pa'y lati aramidam. Ha? Anya ko mga iti aramida? Alangan mo't nga ibagak nga armanak. Di ad-addan ama turn off no kasjay. Rabak ko laang mata. Angam, nagsaya at kumano kayat na ka day nga employer mo. Nalablabas pa ngam na nga bak ka iti loto. Sa anak ama ikari iti kaskenkwana. Baknang kan di adal. Idin to ta caregiving laang kan panagluto tinalpas ko. Ti ayat ket bulag kanuno maminsan. Di nakitaan tinagtang ti tao. Ngam saan nga agpapada ti tao gayam. Basta asikaswak lang tanto'y ubing. Taiso ti pangipapasak iti iliw ko iti anak ko. O alang arod, agan-anad ka di tagayam. Mia, madamag ko man. Anya ka diti impatay day di mamim? Anda iti bagyo, manang. Naggapo kami kadadadi iti maysa nga isla. Nagpasyar kami. Anya tinapasama? Nagbagyo iti agawid kami kuma. Nag-slide iti kalsada. Rimor kami iti lugan. Napanan nyo? Pumanaw kami kuma. Gapo iti slide. Ngam ada na piksa atyo nami. Inarakop nak ni daddy. Good. Naibatan na ni mami. Ay, sorry Mia. Ala, saan ka nagsangit? Saan mo alagipan tinapasamak? Saan abale, taadaak ditoy? Kasla makit-kitak ni mami kan ka, manang. Mabalin ka di nga awagan ka iti. Mami? Ha? Ay, mga no saan akayat ni daddy nga awagan nak iti mami. Manang latan, Mia. Nang rugin ngagdadaal ti balay tayaw, takayo wano light material tinaaramat. Anda ka din na urnong mau apag patarimaan. Awan urnong ko. Apay nga awan. Kat adamat ti pensyon ka nga iso ti paggatgatang iti bagas kan masida. Manulaang mat nga iti pensyon mo. Apay manulang ako nam. Impaabak mo ti kwartam iti majaw.
Ay, awan latam mo ka na saya ta pagbanagam. Gapoy kiday ta majaw. Patarimaan ko matibalay tapno at dalatag kasera. No kung mainurnong mo tinsugsugal mo, di adon turnong mo. Ngam naunga o iti awan ka iskan na amajaw. Hello, kumusta tigayim ko? Inaram na ka din ti employer mo? Si Kamat, awan lat di mo damdamagan. Anya nga rod ngay? Apay, di mo kaya't ngarman na ka. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Kan saan aday ta ti ibagakan ka? Saan ka di nga adapay bakante alote di tayan nyo? Bakante alote? Anya di kayat mo asawan? Jay basit alote di talikod ti balay mo. Kayat mo ka di nga ilako kanyak? Tadamagag pa'y kanila kay ko. Tanangag ko akayat jay kabsat na nga ilako da tapag gudwaan da ti bayad na. Apay, ada ka di pa kasapulan da iti kwarta? Wan gayam, importante ka no. Di siya akong ti manggatang gayam. Kalpasan na, pauitan ka iti kwarta, taag paaramidak iti balay. O sige, pakaamuan ka, apaman ang makasaritak nila kay ko. Imbagpaykan ka, taag paaramid kan iti balayo. Ado da iti materialis dito yung lote yung Ay, saan ko abalay ti may patakder dita? Balay ni Cristel. Balay ni Cristel, kunam? Wen, nabiit pa'y aginatang na daytoy alote dala kay ko. Tagkasapulan ti kabsat nila kay iti kwarta. Kayat mo asawan. At dapay la kontakyo kan ni Cristel? Dahita ti pudno. Iso ti may sa aninang ti anak ko. Kunak man no saanan nga agpakita day dya a babae ditoy? Apay kumaasaan? Awan mo ti basol na dito tapno saan nga agpakita. Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Alma di tamar-aramid a balay. Ay, masigurado ka mas daaw ka iti ibagak. Anya kumangay ti pagsiddaawak. Di mo ibagaan ang abak ka iti sugal. Taam mo nga awan kwartam a pagpuunam. Kasano? Kat di ka matmangtad iti kwartam. Kasano? Kat isugsugal mo laang. Oray si kamat, paginom mo mat. Ay, imbag je paginom ko Tamapan iti uneg ti bagik. Ngam ti sugal ngay. Itad mo kit din ti sabali at tao ti kwartam. Panawan ka man langan. Awan pa'y ganas kan ka. Pimanaw mo ti agkaskasera dito'y balay. Tagtagtag kun matintinag dagiti tabla diding na. Iso abadipod ita. Agbayad kayo mat iti kuryente. Kan gumatang kayo matan iti bakas. Saan ada kabila ang kinitatang nyo? Ngam nanang. Manumot lang nga ititangdan ko. No saan kayo agumatang? Saan kayo amangan? Awan ti agusar iti electric fan no kasta na bara. Anya? Mabalin ayamot asaan nga agaramat iti electric fan no nabara. Kat numaputdan tayo ngay iti kuryente. Agkarkaradap tayo kade no kasta na sipngat. Ay na, nagkasangan ngay. Nalaing kayong tumat ngamin nga agsugal. Ay di ka man, naglaing kamat nga uminom iti arak. Una, ngambas-basit ti gastos ko iti arak. Ngamda kayong agsugsugal. Apay nadagsan na ita ulam, tatap-tapayaam. Kanayon ka nakapanimid. Dandanin ti tapos. Ngam awan namnamaan nga agbayad iti abang. Ta nagpapanaw damutan. Kasano adi na pumanaw kat agtid-tid ma. No kuman nagurnong kay ti pangpatarimaan. Day tamanan ti bagam. Dagulit kalaklakayan. Saan mo kaya tamangagan ti kamalaym si kabakbakitan? Awan pakakit kita am iti tawid mo abalay, tadi mo mat sinalimut-mutan. Ay, kasan upay itan. Awanin ti agas ta. Ngam inton katapusan pay laeng amaalam ti pensyon mo. Ibturan tay diad da kwartam, di kamot nagurnong. Iti day ta kadi nga edad mo?
Single ka pa laeng? Adda idi nakailaw anak nga irresponsable at tao, sir. Pinanawan nak idi nagsikuga. Ayan itati anak mo. Awanan, sir. Impaw awir ko iti lola na tapno makatrabaho ngam binaybayan da. Nagsakit kat natay. Sorry. Ang dagayam trahedya iti biyag mo. Nagkamali ak anagayat iti irresponsable at tao, sir. Tao tayo laeng. Ang dadag iti banag asaan tayo a kontrol. Agbalaw tayo laengen no nalpasan ti amin. Podno da ita ko nayo, sir. Agbabawi ak ngam nalpasan ti amin. Ibilang ko laangan abatibat iti biyag ko da ija pasamak. Dagiti madi a pasamak, ikupin iti lipat ket mga barwanan. Hello, gayam. I-videok ti malmalpas abalay mo, tapno makitam. Alaman nga rod gayam. Mabiit amalpas daytoy, taado ti trabahador akakadwan nila kay ko. Ay na, imbaglakit din tagda ka agayam ko, ako marek pay. Ay, gayam, kumusta nga iti inanak ko dita? Ay na, kumare, mangrogin nga agalikutag. Kat, kumusta ka matditan? Awan ka di pay? Awan ti? Anya di kayat mo asawan? Ti paripirip day takun kunam anataer Kunak man no, anya ti ibagbagam. Nagdamag iti may papankanyak. No, apay asinggalak ka no aging gaita. O, kat, anya ti insungbat mo? Di imbagak tipod no, ana ilaw anak iti may nga irresponsable at tao. Di nakmat binabalaw, gayam. Kasta? Imbagman, tamalmalpas to'y ipapaaramid yu abalay. Nagbiit. Wen tadamat nga min ipawpaw it ni Cristel nga igatang iti materyales, kan pagtangdan iti trabahador. Di mabalin mo tamot alukwan, wano kupitan ti ipawpaw it na akwarta, tadi namot makitkita. Uray di na makitkita, tamakita ni Apo. Diyak kayat ti maimpyerno, gapula ang iti panangsa or iti pada a tao. Adamat itid na kastangdan ko. Oh, nalakala ang tagsao. Di tay ammo iti aramid. Kaduan nga agdwa-dwa iti pada na a tao, ket dagiti akin aramid. Isu nga agatap data aramid da. Anya ti kayat mo asawan? Ti agtatakaw, kagura na ti pada na nga agtatakaw. Ket kaadwan aman nangimon, isuda ti adda aramid da, iso nga agatap da. Nga ta? Ay, imbagpay kada kayo tanalpasan ti balayo. Dakkel siguro ti gastos yu dito eh. Ay, saan mi matabalay da ito'y, nana? Balay ni Cristel? Anya? Ay, di nakman rabakan basang. Kasano kumaabalay na katawan mo't dito eh. Awan dito'y nga agpayso, ngam indalan na kanyak ti panakaaramid na. Siyak ti pangipawpawitan na iti kwarta. Inton makagatangak iti materyales, isend ko kankwa na dagiti resibo. Anya? Pudno ka diti bagbagam? Pudno, nana. Kanayon kami nga agsarsarita babaan iti video call. Nasingpet unay ti amo na ija abroad. Kasta ka di. Oh, kasla imposible. Awan ti imposible iti tao ang nasingpet, nana. Saan abaybayan ni Apo? Ayan nga iti pensyon mo. Apay ko maakti pensyon kaw. Siya kaun ti gumatang ka dagiti masapsapaw tapno di mo manan isugal. Kurang langarudan, inkapailakat isugal. Ay, nagrigat kat ti kastuyan. Di ka pa'y mangtad. Ti parikaw kat no marbatoy inanay abalay. Papanan tayo nga. Agkalapaw tayon tawan mo't pagpatarimaan. Ay, nagkasangan. Ay, wen. Agpaiso nga ta ti imbaga ni Alma.
Abalay ka no ni Cristel day tadakkel abalay di tayan tilote da. Ay, naladaw ka ni ti damag. Kaamamom ka di pa day ta. Idi pala anaam makaginatang ni Cristel tiloti da. Na, di mo pa'y imbagbaga. Kasanaw kat makumikom kamay ngagsugal iday. No naalam mo ti bayad dagiti abang, nagtaray kan iti majungan. Namuwak adadakkel gayam ti tayayo ti majaong. Intayab ti pyesa ti majaong ti kwartam. Nanang, dahito dyan notice ti kuryente. Inted da itay lang. Ay, paggastusan manen day taan notis. Takayumatan ti mang bayad. Nan, kita akman. Ayun na yan. Nagdakkel matan day taan notis. Ay sinalbag. Anya ka di dayta. Apay mariribukan kayo. Alaam day ta, tada kayumot ti mang iremedyo. Tasyakmot idi tinagbaybayad. Ita, da kayumot, tanapigsa kayo pa'y ngagtrabaho. Nakapsot kami kinitatangyo. Itadjua ka ni tatang. Isu ti agaw awat, tagpenpensyon kat nga rod. Kumaa, nudakkel ti pensyon na. Manulaang mat ngay day-jay. Kurang pa'y nga igatang na iti agas me. Ibayad na pa'y iti kuryente. Ayan ni Daddy! Daddy! Ayan mo! Saan ka hagbutang, Mia? Adaak dito'y akaduam. Nagpiksa ngamin di angin kan todo, manang. Mabuti nga. At data dito nagtibalay. Madam na malaang, adda ni Daddy. Ay! Daddy! Mami! Sige, arakopon ka. Saan ka nga agutan? Saan ka apanawan dito kwartom? Promise? Wan, Mia. Adaak lang dito ay. Arakopon ka itinairo. Thank you, Cristel. Nakaunag kayo matgayaman, sir. Di kayo napuutan. Tanagpanik namin itay ti ubing. Anda duplicate ko. Andak iti salas itay. Imbag ta napaturog mo. Kaasi mo ti ubing, sir. Agpanik gayam no agangin iti napigsa. Wen. Malagip na lakid iti napasamak iti napalabas. Di pa nakapukaw mi iti inana. Sapay, kabutang na tinasipngat. Kat lowbatan ti flashlight. Di na nga rod inibatan ti imak ang nakaarakop kan kwa na itay, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Ti paggibusan, ti siryetay weta alawas ang napauluan. Gasas, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna paser ti seryetay wita alawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, apay ang masapul nga ibati dakti ti ayan dalola, Levi. Amo yung matanaungat. Pasensya ka na, anak ko. Saan nga minakayat ni uncle mo ako muyog kakada kami? Iso nga ibati ka pairaan dito'y Sana bale, kanayon kan tungaw may sarungkaran. Ikarit na itaan, Pangaasim ko, ma. Di nakibati. Di nakpanawan. Pasensya kan anak ko. Amok, di nakabaybayan ni Lolam. Naungit laang. Ngampatya ka di nakabaybayan. Gaputanda ka iti puder na. Anya, matanti kastoy agasat ko. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsinayo ka ni tatang. Usno ko
dakop ang Sheena anak ko. Kasla madudog ti puso, gapo ka dagitang ibagbagam. Ah, sige, panawan ka dito. Inak kasarita ni Lola. Kalpasan na. Agawid ak tumatan iti balay mika ni Uncle mo Anardo. Laglagi pa nga ipatpatag ka, Sheena anak ko. Kastoy ka dilatan anak ka. Ibatim laktan dito'y balay akas laawan anyaman na ti anak mo. Amok asan niyo abaybayan ni Sheena nanang. Iso nga ibatik pailaan kada kayo. Amumat nga awan permanente apagsapula. Saan ko ang mapaadal ti anak mo? Di kay agdanag nanang. Siyak matlang timang paadal kan ko ana. Tinapatag kat makipagnaid pailaan dito'y balayo. Sige, ibati kong ti anak ko kada kayo nanang Di ko mabaybayan. Makamu ka. Ngam siguraduam laang asuportara mo lang. Saan ko a responsibilidad timang suportakan ko na? Ikarik day tananang. Kan inakmat kasarita ni Sator. Tapno dua kami amang suporta ka ni Sheena nga anak mi. Apay kastit ka napasamat. Siyak tag sagaba. Gapoy ti panagsina dagiti dadakkel ko. Oh, insan. Apa nagsasangit ka? Abda ka di parikot mo? Sikamat gayam, insan Jikoy. Pasensya ka nagsangsangit ak. Maladingitan ak ngamin. Gapo iti pan nakarakrak ti pamilyami. Nagsinan dagiti dadakkel ko. Adidag man na pinanunot. Kastay ka di talaga tigasat ko. Di ka nagsangit, Sheena. Adaklan nito'y parakin ka. Inarakop nak, insan? Di mo kumaikan iti sa bali kay papananti pa nangarakop ko kan ka. Masya na kanilunay kan ka, insan. Iso na arakop ka. Agyaman nak, insan. Ngam sana na masapol nga rakupan nak. Sige, mapantay ti sirok ti mangga. Mabilag tangamin dito nagtugawan ta. Nakarubuat akon, Mari Diana. Intan, amangan numala daw ta iti birthday party apapananta. Ay, saan ta amala daw? Gaputan na sa apapaymat. Ay, wan gayam. Asino ngay ti kadwa ti apo kum amabati dito'y balayaw. Sapay babae pa'y mga raud. Ay, katawa gaputad dudua kami mula ang agnanaw dito. Kabaulan na tagmay maysa. Iso nga awan rumbang apagdanagam. Ala, intak iday. Anya nga tano, ikuyog talaangan. Sana balay. Apo mat, ti maysa ako mari tatyag birthday. Ay nasa anon. Iso pa'y ngay aywanak no ikuyog ta. Ibati talaktan dito'y balay ngagmay maysa. Dakulan ni Sheena, kabaulan nan nga aywanan ti baghina. Anya? Awatam da ito'y kaanakan. Ipalutom ka ni Lola, masidaon niyo, wan. Agyaman na kanti. Ipalutok to ka ni Lola intun sumangkmat. Anya? Awan pa'y laang ni Nanang? Idin to ta sumipngatan? Apay, sa dino ka di manan tinapanan na. Imbaga na kadikan ka? Saan, anti? Ngam, rimwarda ka ni Lola Diana, kumari na kano. Ay, unay mata ni Nanang. Inaramid na latagayam ti madi nga aramid na, nga oray addakan diti balay da. Anti? Ala, umay ka. Sumrek ta dita balay. Taagluto ta, para iti pangrabyam. Agyaman na kanti. Ay, talaga ngamin amabisina kon. Innapoy lang tinaluto. Iso lang tinloto ni Lola, sakbay aping manaw. Ay, unay mata ni Nanang. Kay pay lagayam agsapa aping manaw diti balay. Kaasi ka mo't kaanakan. O sige, ilutuan ka pa'y, sakbay nga agawid ah. Agyamanak, anti. Kita Marilebe, nagadaw dagiti sa nga ilid nga ubay. Sigurado nga ag-enjoy ko man ni Sheena no ingkuyog mau. Ay na, agyan latanday jay ije balay. Iso pa'y ngay aywanak. Umay kakiting, inta agsalan. Agsasalan dagiti kukumarita. Sige, no dahil tati kayat daw. Inta ka rodaan. Amo ka makasalsala ka una yan. Gusto ka, kumaray. Talaga akayat kunti agsala. Gaputa da ito, ti imayak dito.
Naglaing ka no may mga pakanyak sa tur? Apay, awan ka di matibasol mo no apay anaya dayo kadata ni Sheena? Di nakpabasulan. Gaputa si katiim mo na nangaramid iti madi. Makitam ti mapaspasamak itagan kwa na. Mabatbating agmay-may sa ijay balay ti inam aman nugal. Kat, basol ko kadilaang dayta? Apay nga rod asaan mo ang mapansukunan kat makipagnaad kan ka, alaman? Saan pa'y nga ita? Ngam talaga kastanto ti aramida. Nagado arason mo? Ngam kinapudno na, saan mat akayati ka dendenam nga iyawid mo ti anak ta, tapno makipagnaad kada kayo. Huston! Di naksurunan. Tama nga numakabil ka. Padasem ata idarom ka! Alamisan dito iro, Arlene. Kanya ka di pa ilang ter aramidam dito. Nardo, Apay ngagsangit ka. Anda pa rekot. masyanak lang amin kinisina ang anak ko. Kanayon gagmay-may sa ija balay. Amang ankit din wa dadakas ama pasamak kin ko ano kanayon nakasadyay. Ket, anya ti kayat mong ibaga? Nardo, lumabali. Di mo nituloy ti kayat mo asawan na. Diyak kayat nga da sa bali at tao ang makipagnaid ka dati diti balay. Nawatam. Saan mat pasabali at tao ni Sheena? Gaputa anak ko mat. Di mat, imbagam iti nga amin anapatag kanya. Kat ipatag mo mat. No ipilit mo ti kayat mo. Agsi na talangan. Ibatim to kanyak ti anak ta. Inton maipas ngay mo. Diyak kayat tinatangkan ti ulo na. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Edna. Nasaya tasin mangpet kayo, nanang. Agawid akmatan. Kat, nagkunang amin nga orayan naksika, Edna. Apay, adda ka di arak nga awit mo. Ay na, nanang, day talati amuyo. Arak latati sa pulen nyo. Kat, anya nga ron ti kaadam dito'y balay. Inlutwak ni Sheena iti makan. Naiturog na matan. So ama-ama kakamang panaw kankwa ng agmay-may sa. Anya, ay na Edna. Kabailan ni Sheena ti agmay-may sa dito'y. Kanayon to, pa'y amabat-bati dito'y. Ngamasang putak-matlata na sayat. Laglagi pa nyo, nga intalag kada kayo ni Manang Lainey. Iso adiyorum ba nga baybayan? Mom, Edna, saan ko a responsibilidad day tang ubeng? Iso adi ka kumaagsaw iti kasta kanya. Anya? Inayaban na kumaa. Nagmay-may sa kagaman naturog dito balayo iti rabi, insan. Mabainak mat insan Jekoy. Saan mo mat nga obligasyon timang bantay kanyak? Awan parikot kanyak, insan. Inton maminsan, umainak to ayaban ha. Amangan nga minno at dalo-luko a tao. Ket pagang angawan na ka. Di na kumamat abot-but ngan, insan. Sapay ka na yun nga ibatinak ni Lola dito balay. Saan ka abot-but ngan, insan? Ibagbagak lang tipod no. Nasayatan na danon kayo pa dito balayo, nanang. At napatag na ibagak. Apay, anya ti ibagam. Ala, agawaam nga ibaga. Gaputa ang mga numaladawak iti pagna. At iti kwarta. Para kada kayo kan ni Sheena, ang anak ko. Ay na, daytaman ti kayat ko. Rumbang laang amangted ka iti igatang mi iti kanan bigyan ni Sheena. Unanang, awan parikot iti dayta. Ngam aywanan yu kumamat ti apo ko yo. Di yu kumamat pampanawan dito'y balay yung agmay-maysa. Nang runa iti rabi. Day talagayam. Di ka agdanag. Manipod ita. Saan kun apanawan ti apo ko ngagmay-maysa dito'y balay. Agyamanak nga ron no kasta, nanang. Sige nga ron, agpakadakon. Nala, katagyaman manan iti inted mo a kwarta. Inton sumarunaw ti panakisaritam iti anak mo. Gaputan na panigi pagadalan. Well, nanang, sige, patuloy akon. Sige. Anya katasanan, rumwarak kidain. At dan pakisugal ko, kan pagpasikat ko kadagiti gagayam ko. Igatangak tulatan ni Sheena iti may sa biskwit ken Diyos. Sigurado ang maragsakan ng dayjay. Tatang, nasayata nakita kayo dito'y dalan. Kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ay na, Sheena, anak ko.
Ngam. Apay amagmagna ka. Nang tedakpat kanina nang iti allowance yung iti kalman. Tsaka makasta tatang. Magmagnak gaputawan inted ni Lola apagplete. Ano niya? Sana mabalinti kasta. Delikado ti magmagna, anak. Nang runa itikaskan ka. Apay, naibus nga tan adagos ti kwarta nga inted ko kanilolam? Tsaka mo, tatang. Basta ingatangan nak ni Lola, iti kalman iti may sa biskwit kan juice. Iso ti binalon ko itay. Ano niya? Ala, aglugan kan nga agawin. Ikkan ka iti pagpleten. Kasaritak to ni Lolam, maipapanit dito eh. Saanan, tatang? Amangan noong tanak ni Lola, no aramidan nyo ti kasta. Alang harod, lumugan ka nga rodan. At dahi tanti jeep. Itad kunti pleten iti driver. Agyaman na, tatang. Anya ti ko nang bayaw? Nakitam amagmag na ni Sheena ang nagapu iti pagadalam da. Wan, kat masurunak iti inayo. Apay ang masuron ka? Naawan mat inted mong allowance ti anak mo. Kat nunang tedak iti 2,000. Ngam, apay ang nagnag na ti anak ko. Ni, amangan nga ro na napanmanin insugal ni nanang ti kwarta. Kastamat ti atap ko. Isu akasaritam ni nanang. Gaputa talaga ang makaungungutak. Ay, una yan ni nanang, no bilang ta insugal naman ng ti kwarta ni Sheena. Ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Sana mabaliti kas jay nga aramid na. Anay ko, Lola! Apay ka di manan akuddo tendak. Nasakit! Apay, nagpulong ka kadi iti amam. Apay nga inong tanak ni antim nga igna. Gaputa nagnag na ka nagawid iti kalman. Nagdamag namin ni tatang no apay ang magmagnaak. Idin to tadda ka no inted na kada kayo akwarta. Ngam ko nakajak amo. Gaputawan mo tinto diyo. Kasano nga addaitad ka? Kat inggatang ko nga rodan iti Diyos kan biskwit mo. Awan at talaga ti panunot mo. Sorry, Lola. Jakmag ngamin mo, kasta. Ala, kasaritam ti amam. Kat ibagam nga awan ginastos ko akwartayo. Nalawag ka day, Wan, Lola. Nalawag. Ngampang nga sa'yo. Tadidak kumamot na nasaktan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsina dalene ken sator, ket nagbati nga rod ni Sheena iti sidong ti apong na. Naliday daytoy, takanayon, nga ibati ti apong na iti balayda nga agmaymaysa. Iti sabali a bangir, masyan matlang ni Lenny iti anak na, isu akayat ng alaan iti dennana. Ngam saan akayat ti kadendennana ani narto. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Gasal, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Gusto ko man, Lola. Di na kun kabilan. Ibagak tulangan ka ni tatang ngawan ginasgastos yu. Rumbang lang! Papanawan ka dito'y balay tamakitam. Ala, ingkaglutom. Amom matan ti agluto iti napoy. Wen, Lola. Talaga pumimpintas ka, Insan Sheena. Ad-addan nga agminarti kinapintas mo. Gaputa balasang kan. Sa anak pa'y abalasang, insan Jikoy. Ubingak pa'y. Saan nga rod amadlaw nga ubing ka, pay? Matured ka ngamin akit kitaan.
Kastamat lang ti ibagbaga dagiti gagayem ko. Saan aday ka ti pagsaritaan ta, insan? May ka, intag kape di taunag. Adain lambong ko di ta abagas ti kamuti. Awan ka di manin ita ni Lola Levi. Adda, ngam matmaturog pa ilaang. Kasta unay ngamin ti bartak na idirabi Ay, sayang narod mo kasta. Ha? Apay asayang ako nam, insan. Kwa. Kung kumakadkaduan ka pa lang dito'y balayo, naawan ni Lola. Kasta ka di? Mabalin matlata nga agtalinaed ka dito'y no kayat mo. Agis istoryata dito'y paraangan. Nalamlamiis ngamin dito'y. Sana bale, ta Sabado ita. Awan klase mi. Wan matkit niya. Sige nga rod, intag kape. Kayat ko timangan iti kamote. Oh, antoy siya anak ko. Inyagan kayo ka ni Lola iti bastit a grocery. Agyamanak, nanang. Ay, wan gayam. Kumusta kan dito Kastoy lata Jak lata marik na ti panangipatag ni Lola kanyak. Kasla padagsanak para kan kuana. Kasjay la siguro talaga ni Lola, anak ko. Saan mo lata napakpakitaan iti mati? Iparik nam lata ti panangipatag mo kan kuana. Wen nanang. Ay, wen gayam. Umadanin ti panagturpos ko iti high school. Sapay la ko tamakadaray kayo ka ni tatang. Ay, syaklatan ti umay anak ko. Saan mo ngay ayaban ni tatang mo? Ngam, kayat ko kumadwa kayo ang makaimatang iti panagturpos ko. Kan may isa, ad-adamot ani tatang ti mangmangtad iti allowance ko. No ipilit mo ti mangayabkan kwa na, sa anak lang arudan nga umatendar. Apay, nanang. Kayat ko lang matadwa kayo nga adda inton graduation ko. Apay sina, kayat mo ka di nga agsinnoblian dagiti dadakil mo? Iso nga ipilit mo ti kasta arason mo. Tata Nardo. Oy, nagsinan dagiti dadakil mo. Iso adi mo nga rod ipapilit apadarayan ni tatang mo. No kayat mo ang makadaray tinam. Tata, anya ka dila unay ti diyo pangayatan nga umayda adwa. Nabayagan nga agdandan na kayo kaninanang. Kat imposible nga agsinublan dapay. Gusto na ko. Di mo sungsong batan yang kay mo, Anardo. Naputa mga no makaungat kan ka. Day takot ti madikada kayo, nanang. Didakpay ang mo ngay sakit. Sige nga rod. Adda kada kayo no dumaray kayo wenno saan. Total, saan ka napatag kada kayo? Bagyo lang tinapatag. Kanti bukod yu apagragsakan. Iso anasaysayat siguro. Nulipatan naklaangan nga anak mo, nanang. Anak ko. At iti danom ka anakan, uminom ka. Agyaman nak, auntie. Apay ngamin, anya tinapasamak. Apay ang nagsungbat kayo kaninanang mo. Nakita ka kastaw na iti sangit na alimabas diti balay. Auntie, sandak nga ipagpatagdag iti dadakkel ko. Bagita lang ti amuda panunutan. Kayat ko lang matadwada ko maadumaray kan makaimatang iti panagturpos ko. Saan na kayat ni Uncle Nardo? Saan mata makapagkadkad ni nanang? Gaputan na turay ti kadandan na ita. Ay, uray mat nga may nanti kastoy a sitwasyon nyo, aya. Kat ni tatang mo ngay, anya ti kunana. Diyak pa'y nakasarita, auntie. Nalabit. Isuntulangan ti ayabak. Tapno awanan ti riri. Ala, kasta lang arudan ti aramidam. Naimon nga min ni Nardo. Iso di na kayat nga agin na si dagdananang mo kan tatang mo. Anay ko, Nardo! Masaksakitanag! Di mo kumamat masanti takyag ko! Anya, kayat mo ti makisinublan iti sigod nga asawan? Iso kayat mo ti dumaray iti graduation ti anak yo? Ha? Sana pud no dayta. Kayat ko lang kumamat apat gantikid daw ti anak ko. Adoon ayan dagiti nagkuragak kan kuana. Ulbud. Naulpit ka, Nardo. Bagim lang ti ammom apanunutan. Sa anak nga'y ayatan. Gaputa saan kamat nga agtalag kanyak.
Nagano nga ipagbagam. Basta awan umat atindar iti graduation ni Sina. Diyak kaya't nga kita kayo iti asawam. Mawatam. Anya? Anyam ti kastoy agasat ko. Nadadaal ti pamilya. Nagrigat ti sitwasyon ko. Jack pulos marik na ti panangipatagda kanyak. Diyos ko, kastoy ka di tinayurit agasat ko. Sina, anak. Sina, anak. Pasensya ka kuman. No kastoy tinagbanagan ti pamilya tayo. Di minalabanan ti sulisog. Iswa narakrak ti pamilya tayo. Tatang, napatagak ka di, kada kayo. Huwan, anak. Ipatpatag ka. Isungaron nga karigatak lata, apagadalan ka. Nauray mat addadag iti kakabsat mo asup suportarak. Ipatpatag ka, anak ko. Ngam narigatan na maurno si amin. Iswasapay lang kuma. Tamawatam ti sitwasyon. Nagrigat ti sitwasyon tayo. Kaya't kayo amakadan na kaninanang. Ngam saan matin na mabalin. Ipatpatag kayo, tatang. Kat ar-ara pa apaklata. Ama urnos tumatlaang ti amin. Basta, anak. Atindarak ti graduation mo. Kaya't ko ama imatangan ti panagtorpos mo iti sekundarya. Ikarik na ita, anak. Apay adi mo man lamapat ganti kidkidawon ti anak ta, Lenny. Laglagi pong kumamat. Ado tinagkurangan takan kwa na. Basit lang abanag tikid-kidawon na. Di mo lang amin amo ti sitwasyon ko itasator. Kinaputno na. Kakasiak lang ang nagrasrason tapno makapagsarita talaang. Amok. Naimon ti kadenden namin ha. Ngam di nalaki din maawatan ti sitwasyon. Graduation mati atindaran ta. Ado ti tao ijay pagadalan. Amo mahet. Kasjayan na talaga ti ugali na. Kadyak kayat atong ngaran. Tasyak mati madaksan. Ala. Makaamo kang arudan amang hudang. Noon niya ti aramidam. Basta siya. Atin darat ti graduation ti anak ta. Sa dino ka di man ang tinagkapan nyo, nanang. Apay nga ita kayo laang. Itay pa'y nga gururayak diti balayo. Kay, napaanak nag-happy-happy ah. Ay, sigurado anapan kayo manin nakiinom kan nagsugalan niya, nanang. Ay na, di yu kumamat isugsugal at itadmi kada kayo a kwarta. Anya, naglaing kan amang diktar kanyak si kaed na. Daytoy lang ti pagragsakak ipagalyo pa'y. Ngam, nanang. Ay na, anya ka di ayat igagaram. Apay nga da ka manan dito'y balay. Kaya't kayo lang akasarita. Pangasiyo, saan kayo kumamat nga agkarapanaw dito'y balayo ah. Nang runa, no ada ni Sheena. Laglagi pa nyo ababae di apo ko yo. Amangan no maisagmak. Kasano ko maamaisagmak? Kabailan nan ti bagina. Kan maysa, adamot ni Jay kuya kasinsin na akanayo nakadkadwa na dito'y balay. Pakadanaga maya. Ngam sa bali laktamot, ano ada kayo? Ay sumargang ka man. Nan, kwarta mangkiday. Awanan igatan ko iti masapsapul me dito'y balay. Naa? Inyagan kayo iti groceries. Awanin kwarta ama itid ko kada kayo. Gapot ang gatang kon. Ay, inted mo la kuman kanyak. Tapno siya kung tinangigatang. Anya kamutan. Diyak kaya ten, timangtad kada kayo iti kwarta nanang. Amok ngamin, nga igatang yun laang iti arak. Wano isugalyaw. Sa dino tinaggap-gap ha? Sumubad ka! Iba't anak nardo. Masaksakitan ah. Unam amapan ka makitsira. Ngamsan ka. Nakisinarak ka iti dayjay nga asawam. Abay! Kayat mo ti makisinublan kan kuana. Ibagam lang, tay sublikan kan kuana. Nuday tati kayat mo. Sana po na dayta. Adala ang nagsaritaan mi may papan ka ni Sheena. Ulbod! Jakpat sen dagita nga ibagbagam. Nalabit nga da pagtultulagan nyo. Iso nagsinara kayo. Sana po na dayta kunak.
Makaamukan! Numamati ka wano saan! Awanan maramida! Apay nga itultulok mo akab-kabilin na kalaang ni Nardo. Saan mat nga iso tiligal nga asawam? Isukit din timang kabil kan ka? Saan aklatan ang nagsasaw? Tapno saan ako maruti sitwasyon? Edna ading ko. Anyakat nga minan ti kasto asinarak mo, aya. Pasensya ka na ading ko. May ramraman ka ni Tigulumi ita. Ang awan mat ngamin sa balya pagkamangak. Sikalaang ti amok nga asitgan. Ay, sorry, manang. Naibagak lang ti kasjay. Saan na akayat asawa na baybayan kan? Agkapsat ta. So nga tinulong ta. Ay, una yan, aya. Agyaman ang ading ko. Sige, agawid akon. Ang mga non ada makaungat kanyak ni Nardo. Kaputa dinak manan makita ijabalay. Sige, katagan-anad ka. Nakakaasimat ni Nanang nukas na anti. Sige, saan kun nga ipilit ti kayat ko? Saan kun nga yaman itong graduation? Tapno saanin adangran ni Uncle Nardo? Ni tatanglatan ti ayabak? Tapno may matangan na ti panagturpus ko. Kastalangan ti aramidam ka anakan. Naimbaglakid din, tamaawatam ti sitwasyon. Ipatpatag ko lat tadananang kantatang. Nga uray kasto ti sitwasyon mi, ante. Wan, nasayaat no kasta. Itultuloy mo ti kinasayaat mo a tao. Gapo, taday ta ti kasayaatan. Wen, ante. Alang arot, panawan ka pa'y. Inakla ka sarita ni Nanang. Amang anong pumanaw tumanan. Sige lang, ante. Ingkalatan danunan ni Lola. Sumang kautrumot na yakapsat mo. Agbalbalin kit din amarter iti den na kadenden na ita. Iso nga awan lati interes ko adumngag kadagita nga istoryam si kaed na. Ay ngam nakakaasi tilangana. Nakita yun ako maidiin maijibalay mi. Kag, basol ko nga raw tikas di anagbanagan na. Laglagi pa nga iso tinang pili itikas jay anagbanagan na. Alang saan yun asidiran ni Manang Lenny? Ipatugyukit di ti kaanagak takaasimot. Kag, anya nga rod taramida kita. Saan ka day a pinagnaid ko dito'y balay? Apay, saan ka di pa'y ama ko na a panangipatag tikas ta, Edna? Ada kayo manahan, tatang? Wen, anak. Umay ko itag ti abas toyo ka ni Lolam. Oh, atoy, awaram. Agyaman ako na tatang. Sige, sumarag kayo. Ay, anyan tikas taalangan ni Nanang. Inturog nalatan dito'y salas. Gapo itinakaro abartak na. Wen nga ro, tatang. Nudagdo ma. Bye-bye akpaykit din, Ngam inton makariing, ong tanak mat. Binaybay ak kano analaminan. Ay, anyan ni Nanang. Oh, ato iti kwarta man ako. Alamon, idulin mo. Di mo ititad ka ni Lola. Tama nga no isugal namanan. Agyaman ak tatang. Wen, Jack ipakpakita dahito ka ni Lola. Tapnada pagpletek amapan ag-eskwela. Wen, anak ko. Saan anasaya at amagmagna ka? Gapo ta delikado. Insan Jekoy, nasaya at matada ka. Oh, apay ka din, San. Ang ati masapol mo. Mabalin ka di. Tulungan nak. Isaraktan ni Lola ija silad na. Jack ngamin mabagkat, gapo ta nadagsan mat. Naiturog na ba nga agpayson dito'y salas? Ala, di ka mandanagan. Sa akong timang bagkat ka ni Lola. Agyaman ak insan. Amangan numataktak kamat. Adan samot papanam. Ada ngamin awit mo abag. Awan pa panak insan. Kinapod no na. Makiturog ak kuma dito'y balayo ita arabi, numabalin. Ha? Makiturog ka dito'y balay ko nam, insan? Katuan. Ipakadak to kini Lola, inton agriing. Apay ang makiturog ka dito'y. Idin to taasidang matibalayo. Anya ti makagapo, insan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te seryeta ita alawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo.
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Sheena nga atindaran dagiti dadakkel na ti panagturpos na iti sekundarya. Ngem saan nga intulok ni Nardo ti inana. Gapu tagi mun daytoy. Gapu iti dayta, inyubkas ni Sheena ti sakit a marikrik nana. Gapu tay pilit met ni Lenny ti umatindar iti panagturpos ti anak na. Kinabil nga rod daytoy ni Nardo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta iti alawas a napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insan, apay amasapul ang makiturog ka diti balay. Anyat makagapo. Awan mo't lang amin ti kadwak itay di balay. Isong inkid din ko, adi toyak langan na maturog ita arabi. Di kagdanag. Ipakadak to kay ni Lola inton makaring. Ala, aglisi ka dita. Tabagkatak ni Lola, ta isarak kun dita silid na. O sige nga Rod, insan. Ibagkat mo ni Lola, tapno saan amalamok dito'y salas. Malamisan dito'y balkon, Lenny. Sumra ka nito nag... Madamdaman ton, dito'y akpailaan. Agpaangin akpay. Di inak man surunan. Uray ka sa nupay ti panagliday mo. Di ka palubusan ang mapan iti graduation ti anak mo. Ambok na ita. Gapot naman naging bubukod ka, Nardo. Day talatan bagim ti amom apanunutan. Bukod mo lang ang arik na tinapatagkan ka. Sa anak nga ay ayatan na. Sumardeng ka man. Saan lang aday ta timaganap mo? No di ka payla sumardeng asungbat. Nay! Nalabas ka, Nardo. Marwam kan amang paspasakit kanyak. Awan asim kanyak. Sheena! Oh, Sheena! Ayan, Mau! Atay ti banyo ni Sheena, Lola. Anya ti masapol yung kuana? Nay, apay nga daka dito'y balay. Anya tararamidam dito'y. Kuha, Lola. Makiturog ako dito'y balay yun na mabalin. Ngamin, awan kadwak itay di balay mi. Ay kasta ka di, apaw. Ay katwan na. Mabalin lata maturog ka dito'y. Uray man ka dito'y silid mikin ni Sheena ti pagturogam. Tapno na imimang. Ay, kayat ko dita, Lola. Dito yak to nga rodin silidyo maturog. Agaplagak to latan dita datar. Wain apok. Sige, ituloy ko man kidi ti maturog. Sige lang, Lola. Anya pay laang ti araramidam dito'y salas. Sator, anak ko. Kaya't ko lang ti agpanunot nanan. Masya anak unay ka ni Sheena ang anak ko. Kaya't nalaunay nga agkuyog ka makin ni Lenny. Nga umatindar iti graduation na. Nga, anyan. No idi pa'y kumaan na panunot yun ay tanga kasawa. Nalabit asaan kumamot, anarakrak ti pamilyayaw. Nanang, panagkunayo ka di. Kat naladawon ti amin, para kada kaming agasawa. No para kanya, saan mo't siguro? Mariribo ka nanang. Nagkamaliak iti desisyon ko iti pamilyak. Ti anak ko ti ad-adang apektado. Gapo iti kamaliming agasawa. Katanya nga rin ay. Ala, panunutan nyo ana imbag no anya ti rumbang nga aramidan nyo. Apay aditi kasilid mi kan ni Lola ang nagaplag iti pagturugam insan. May mayat no ijay kasalas. Ni Lola Levi tinang ibaga adito ako na maturog insan. Ado kano tilamok ijay salas? Alakit din insan. Ang kagidan. Ay abamon ni Lola Levi, maturog tayon. Makaturog ako. Sige nga Rod, insan. Maturog tayo nga Rodan. Apay akas titiriknak. Kasla sa balit ti panangkit-kita ni insan Jeko'y kanyak. Saan mat siguro? Maturog akit din. Masapa akpay ang mapanag-eskwela inton bigad.
Sheena, kaanakan, mabit lang. Apay ka di, auntie. Mapan ka din iji pagadalan yo. Un, auntie, apay ka di. Aday bagam kanyak. Nakita nga ni Jiko, nga aday iji balayo itay bigat. Nagsapamutan nga malati, oh. Kinapudno na. Naturog iji balay ni Insan Jiko iti rabii, auntie. Anya, apay ka no. Nagasilig mo iji balay da pagawidan na. Kunana mat nga awan ka no ti kadwana. Iso anak iturog ijay bala iderabi. Kasta ka di? Kunaklakit din no apay nga ada ni Jekoy anasapay ijay balay iyo. Ala, mapankan. Ang mga dumaladaw kay ijay pagadalan niyo. Saan kayo kadibay, Romar, Lola? Saan pa'y? Inton madamdaman taon. Ilabak pa'y dagito'y ulas a pinagaplag mo idirabe. Tapno na banglo nga itulin kaw. Saan nyo pa'y nga ilaba dagita, Lola? Usarak to pa'y dagita inton rabi. Makiturog ak pa'y dito'y balay. Gaputawan pa'y kadwa kay balay. Naliday ti agmay-may sa, Lola. Iswa dito yak pa'y lang, ha? Mabalin ka di? Ay, kat mabalin lata, apo. Sige nga rog. Dito'y kapay labalay, tarumwarak. At dagayang pagnami ka dagiti gagayim ko ita. Sige lang, Lola. Siya kung ti makamo dito balayo. Aginjoy kayo latta ama pa nagpasyar. Nagyaman ak nga rod no kasta, apo. Sigay, tayo nak nga rod agrubatan. Tanay, ang mga numaladawak. Tuwan, Lola. Yung kayon. Hindi yun pa kadanagan ti balayo. Gaputad dakmat ngagbati. Sa dino ti ayan ni Nanang Jekoy. Apay asiksik hamat dito'y balay. Kuha, auntie. Napan ka no nagpasyar ni Lola. Iso asyak pa lang tagbanta dito'y balay da. Napan mat iti pagadalan ni Insan Sheena. Kasta ka di. Kunak no madanon ko ita ni Nanang dito'y balay da. Sapay napatag ti bagak kumakan ko na. Apay Jekoy, dito'y kakading agnanaan? Saan, auntie? Nakiturog ak lang idirabi dito'y. Gapatawan ka dwa kay balay mi. Kasta gayam. Nasayat mat nga rod no adda ka dito'y. Tapno adda kadwa da Nanang dito'y balay da. Auntie. Kaya't ko'y dakad kadwan. Gaputag pada da babae. Wan nga rod Mala, kadwa latay da. Tapno adda lalaki a kadwa da dito'y balay da. Auntie. Nanang, kaguran ak kadipay, anak ko. Pakawanan ako Sheena, anak ko. Talaga adyak mapatgantikid daw mo. Saan ka makaumainton graduation mo no adda ni tatang mo. Diyak kaya't ti makirikir ka ni Tata Manardo. Sapay la ko matamaaw atam ti sitwasyon ko, anak. Talaga siguro akas to yan. Talaga anang nangruna ti sabali a tao, ngam iti siyak nga anak yo. Mamati ka man uno saan. Ipatpatag ka, anak ko. Kaya't kumat anaragsak kanto kumain ton panagturpos mo iti sekundarya. Ngam... No pa'y kasta. Arapaap ko ang maurnos to matlaang ko mati pamilya tayo. Kat sapay la ko ma. Tamapat ganto day taakid daw ko, Nanang. Manang Lenny, nagapu ka dita balay da, Nanang? Wan, na ading ko. Kinasaritak ti anak ko. Madlaw na sakit pa ilang tinakam na kanyak. Kaputadyak mapatgan tikid-kid dawan na. Ay, kaasimot di ka anakak. Nagsimple lang aro din tikid-kid dawan na kada kayo. Ngam diyo mat mapatgan. Malidayanak mat nga ron. Ngam awan mat ngamin maramidak. Diyakon kayat ti makirikir ka ni Nardo. Anya karot ngay? Talaga siguro akas to yan ti sitwasyon nyo. Ngam, ano mabalin? Ayabak ko man ni Sheena, ijibalay mi. Ngam, maamakak. Tapasig mat alalaki ti kabalay mi akakabsat nila kay ko. Kan awan pagturugan na ijibalay mi. Adamat ti balay ti ina ni Sator, amabalin na ko maapagyanan. Ngam, awan matla ti lugar na ijay, tanagaduda mat nga kakabalay. Ay, iso akapilitan na pinagnaid ko ijibalay da, Nanang. Katuan anya nga rod ngay. Ha? Agda ka pa lang dito balay? Manong Jekoy? Wan, Insan Sheena. Makiturog ak pa lang dito eh. Gaputawan pa lang mat kadwa kay balay ita arabi. Anya? Kasano ko ma ako nam nga awan pa lakadwam? Kat nakitak mat ni Auntie Mildred ija balay yo itay. Ha?
Nakita ni Nana? Katuan, insan. Kat nga malabsak matamis mo ti balayo. Iso nakita. Kwa. Dito yak pa lang. Sana bale. Anda pa lang dagiti pag-up ko nga ules. Saan pa ngayon laban ni Lola? Ngam, dito kanto kumalatan sa alas amaturog, insan. Nailat unay, no ijay tayo amin silid amaturog. Tawan parigot, insan. Dito yak tulatan sa alas amaturog. Basta makiturog ak pa lang dito balayo itarabi. Kasangbiag ko, tintod mo akalakama. Nagmayalakit din ay ati kastayabyan. Lola, narabyan kayo manan anagawid. Sakat, nabartak kayo manan. Malasombro ka kang. Hintay maturugan. Sige, Lola. Ay, pakananak pa'y man. Mabisinak. Amam apaw. Nagpintas ka. Kunak ngamin no diyo man ang kayat timangan, Lola. Sige nga, Rod. Mapantayo dya kusina. Isaganaan kayo itimakan. Mabidlang. Sino day tan nag-aplag dito salas? Ni Insan Jekoy, Lola. Anya, ay madiya. Ijay sila ti pagturugan na. Tado tila mo dito. Jekoy apaw. Sobra ka ni Jay silid. Ijay tayo amin na na maturaw. Saan Lola? Dito yaklatan. Nailat ka no ijay no ijay pala maturog. Ay sana. Sobra ka ijay kwartaw. Ijay ti pagturugan. Tado saan? Nagawid kan? Ay, sana Lola. Sige. Sumura ka karo ijay silid. Nagapa kayo kadimanan kanimo na. Wan nga rod nanan. Nagastos na ti pang matrikula ko mati anak ni. Di matang itibado na. Kanayon latan akasta anak ko. Awan la ka din ti urnos yaw. Kit-kita ang dagiti anak yu ti kanayon apa nagrikeryo nga agasawa. Nanang, nagrigat mo't mo itultulok ko latan ti kasjayang aramid ni Mona. Di naklang arudan amo atulungan. Ti aggas-gasto lang ti aramiden na. Ay, nula ko ma. Tag sinubyan kayo iti asawam. Nalakala ko mananang. Ngam sa bali ti sitwasyon ita. Saan analak ka nga aramiden day tang ibagbagayo, nanang. Sino ti? Nagbanglo ka, nagpintas ka talaga siya. Anya ti aramiden minsan. Apay nga daka diti pagidaan mi ka ni Lola. Kan apay... Teka na, takari. Lola, agring kayo. Ninsan Jikoy. Lola! Saan ang amaring ni Lola? Lola! Dapat kastawan ay tibartak na. Iso maipatungpal kung tinapayagan agagam ko ken ka. Anya, saan? Agkasing sinta. Iso adi na kumapagaramidan ni Tidakas. Maasi ka kanya. Sina? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at dinggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Lola, agring kayo. Ninsan Jikoy. Lola! Saan ang amaring ni Lola? Dapat kastawan ay tibartak na. Iso maipatungpal kung tinapayagan agagam ko ken ka. Anya, saan? Agkasing sinta. Iso adi na kumapagaramidan ni Tidakas. Maasi ka kanya. Urayan na kanak ko. Ispalan ka manipod iti dayta gayong-gayong. Sheena! Sheena, anak ko!
kamutin. Apay nagpukpukaw kaya. Pangasip, Nardo. Iyala na kumay ti danom. Danom. Antoy, uminom ka. Agyaman ako. Kaslapod no ti tagtagainap ko. Limnad ka no ti anak ko iti gayong-gayong adyak na isalakan. Ay na. Bunga la dahi ta tinalabas sa panagpampanunot mo. Tinasat. Maturog tapay. Rabi ipay lang. Madandanagan hak. Amangan mo't no dadakas anapagtanggi siya ng anak ko. Mabat. Pati kalauna iti tagtagay na. Wala. Agulay magkan. Maturog akpay. Makamok. Ngam na siya. Bumangon ak. Gaputa talaga madandanagan ak. Sige. Maturog ak. Jaket, mapuyatan. Dakas ka! Oy, Sina. Laglagi pam dagiti imbagak. Saan ka nga agipulpul? No di mo kaya timadaksan. Nawatan! Ayop ka! Dakas ka talaga! Gustol! Urayan niya pa iti bagbagam. Awanan ti maramidam. Nya ka din na ito yan napasamag kanya. Apay masapul ang maidadanas. Ay, Sina. Na, apay nagsangsangit ka. Ay, isa dino ti ayan ni Jikaw. Nagawid ka din. Wen! Nagawid ang tayo dyan nga ayop! Na, ayop kung kunamatan, ijay kasinsin mo si Kasina. Kaslawan na itultulong na kan ka. Iti anya agapaw, anay bagam ti kasta Kasta unay ngamin ti Bartakyo iderabi, Lola. Pinagaramitan na kitidakas na dya tao. Anya, ay sos, agtala ka man. Apay adadaulam di kasinsin mo, Pudno ti ibagbagak. Pudno. Indadanas nagday dya tao. Jakpat yan day tangay bagbagam. Sanak amamatikan ka. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Lenny. Oh, si kamat gayam day ta, Jay ko'y kaanakan. Mapanak man di tayan da siya na kaninanang. Inak man kitaan ita. Nagtagtagainapak namin iti madi idi rabi. Iso sinapsapa kung ti imay. Sige barok, panawan ka pa'y dito eh. Auntie, awan ni Sheena dita. Nasapa na pa nag-eskwela. Anya? Katno alas 6 pa'y lang matiti agsapa. Nasapa da, tada ka no activity da itang agsapa. Kasta gayam. Sige nga rod, agsubliak tulangan inton malam. Inak pa'y parubuatan dagiti anak ko ama pa nag-eskwela. Sana mabalin nagsarita da na akin ang mga nuagi pulong. Oh, ada ka di bagbagam, Jekoy? Ay awan Auntie. Agsubli kayong tulangan inton sumangpat ni Sheena. Tapno makasarita yun. Wen, talagang agsubliak inton madamdama. Sige, panawan ka pa'y dito'y sirok ti kayo. Sige lang, Auntie. Aping agsangsangit ka, kaanakan. Anya din napasamakan ka. Pastrakan na kumanti. O sige, umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya din napasamak. Aping agsangsangit ka. Mabutangan kumamang ibaga kada kayo iti daytoy. Ngam kasladyak kabailan nawan pang ibagak. Anya ka di dayta, ibagam laang. Aping agsangsangit ka. Tiawanan, pain a Jikoy. Umay ka, masapol amaamuan dagiti dadakkel mo daytoy napasamak. Ngam mabutangak. Nagpangtanin san Jikoy adangran na kami kan ni Lola no agipulungak. Kasanukan? Ay, saan arumbang akabutang mo dayjay a tao? Ala, mapantay iti ayan dagiti dadakkel mo, itamot laang. Wan, Auntie, katagyaman ako na. Kasladyak patyon an aramid kan ni Jekoy ti kasta. Nagsingpat mat je kasinsin mo. Ngampud no. Saan kayo kadya mamati kanya, tatang? Patyam kumamat ti anak ta. Naglawag matin ti resulta
ta ti eksamin anaramid. Positibo anaramas di anak ta. Patyandag ko matatang. Pudno anaramasak. Pangaasim ko mga anak ko. Mangan ka. Idi pa'y lakalman asaan ka nang nangan. Awan ganas ko amangan nanang. Nadadaalan ti masakbayag. Naibabain akon. Gapoy tinapasamak. Sheena anak ko. At dapay nga taagur-uray anapinta sa gasat para kanyag. Ada anak ko. Basta patib karam-kirik nam. Kasano ko maapatib karakterik na katag inggaita. Saan pa'y laan at iliw ni Insan Jekoy? Nawaya pa'y lang day dyan nga ayop. Patsyag amatiib dan tumatlaang anak ko. Basta patib karam ti pakinakam mo. Ada kami dito'y amang ipatpatagkan ka, Sheena. Nanang! Pagkawanan na kami ko, anak ko. Nalabit ano saan kami anagsina ni tatang mo. Saan napasamakan ka, tikastoy. Karangganjang ngamin ti anak mo, Lene. Iso siguro, panasulisog matan kan kwa na ti kasinsin na. Ganabon na. Saan kumamat akas ti panagsasauyo ijay apo ko yun, nanang. Mismo nga apo ko yun ni Sheena. Nga makaslaawan mat panangisakit yu kan kwa na. Ay kat saan mo takasta? Apay, ipabasol yu ka di kanyak ti kasya na pasama. Saan ba't akasta, nanang? Ngam apay ngamin nga impalubos yu anak iturog dito'y balay ni Jekoy. Sapay ijay kanumat kwarto yu tinagturugan na. Diya mo ngamin pagarupan ang maaramid na ti kasya yanak ka. Masapol amagunod ni Sheena ti hustisya. Gapo iti panakay dadanas na, nanang. Sige, birukan nyo nga raw. So, di no tinagkapan. Apay, di mo ka di ammo ti dalan nga gawid. Nalipatam ka din nga dadagiti anak mo nga gururay kan ka? Ha? Nardo, ipatam ti buok ko. Masaksakit, anak. Awanan ka iti bay na. Nagtalinad ka kitin iti ayan ti anak mo agarang ka dyan. Amok mat, nada ka mga sikaso ka dagiti duwa nga anak ta. Amok mat akasapulan nak ti anak ko. Kan saan agarang ganjang ti anak ko? Naramas ni Sheena. Kaday na nagayatan day ta. Ulbod! Iso na pasamak kan kuha na tikas jay. Gapo tagarang ganjang. Siguro. Iso tinang ipakita iti motibo. Iso anaramas. Waston! Agsay na talangan! Di mo matlagayam ammo nga ipatagdag iti tawa na patagkanyak. Nang runat yan ako! Naglaing kan! Nagturad kan nga agsaw. Siguro. Agsinsinara kayo iti asawa man niya. Sana po na dayta. Awanan kay tibain. Talaga ang makisina akon kan ka. Panawan kan! Isurot ko dagiti anak ta! Kaya na! Hanggang makamukan ka dakwada. Gapo ta ipanaw mo ida diti balay. Awan ti mauray mo kanya. Tandaan am dayta. Nasayaat mo, tainmay ka. Sa tor, anak. Jak amo no kasano nga awatan dayti nga inaramid ni mo na. Pasensya kayo, nanang. Kas lang amin jak kaya't apanawan ita ni Sheena. Sangit a sangit. Naibaglakit din. Tanda ni Antina nga na. Isupay lang ti kadua na ijay balay na nanang. Apay ka din, nanang. Ayan ni Mona. Apay ada kayo tinanguray kanyak. Ay na, sa tor. Pimanawan ni Mona. Ada surat na para kan ka. Ang apay, nanang. Ha? Nay, apay nga da kayo, Lenny. Apay akastati lang ala, sumra kayo. Agmano kayo kan ni Lola, anak ko. Agmano kami, Lola. Malawan, aguray ka, Lenny. Apay nga da kayo amin dito. Ano day tarupam? Nanang, agnaed kami dito'y kadagiti anak ko.
Awan ngamin sa bali pagkamangan mi. Ay, katuwanan na. At dapay ay amaramidak. Agam, sungbatam man pa'y ti saludsud ko. Naan-ano day tarupam. Kinabkabil nak ni Nardo nanang. Isuan nagsina kamin. Anya? Anak ko, ingkan iji pagadalan yo. Dandanikan agtorpos. Isu asaan arumbang nga aglangan ka. Nanang. Di mon panunutan ti ibaga dagiti tao. No day taman ti pampanunutan. Laglagi pa nga da kami amang ipatpatigkan ka. Nanang. Agrubot ka. Itulod ka na di pagadalan yo. Saan nanang? Husto kayo. Saan arumbang agkapuyak? Dandanin ti panagturpos ko. Kat masapol nga graduaran. Kasta ti rumbang anak ko. Patib karam ti pakinakam o. Kat saan ka nga agpaapekto kadagiti mangmangag mo nga ibagbaga dagiti tao. Nanang! Lenny! Lukatan niyo kumaday toy! Auntie, apay, ada ka tida ka sana pasamak? Apay akas ta ti Jaryo. Sheena, sigurado amaragsakan ka. Gapo iti ipadamag ko kan ka. Ha? Apay ko maamaragsakan nak, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Jekoy iti dakas apanggap na kanisina. Binutbutang nangarod ti balasan, tapno saan da ito yung agipulong. Insidirmat ni Sheena kani lola na tinapasama kan kuana. Ngam saan anamati ti bakat. Inandi ngay mat dangiti mangipatpatagkan kuana. Ingkari ti amana nga ramiden dati amin tapno magunud na ti hustisya. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sheena, natiliwan ni Chikoy. Kat addan iti pagbaludan. Agpaysa, auntie. Wan. Agyaman akunay kada kayo, auntie. Pudno ka di tinangag ko. Natiliw matlaang ang dayjay nga awanan bain. Wan manang. Kat addan iti pagbaludan. Nasayat nga rodno kasta. Siguraduan tayo nga ikaro na tinagbasulan na iti anak ko. Rumbang laang. Rumbang laang nga agbayad gapo iti dakas nga inaramid na kanisina. Ikaro na iti pagbaludan ti dakas nga aramid na. Pangasyo, saan nyo kuman nga ituloy ti darumyo kontra kanyak? Anti, sana po no timbaga ni Sheena kada kayo. Diyak maaramid ti kasta. Ulbod! Na-examine ni Sheena. Iso asaan ka na makapaglibak. Ikarom dito'y pagbaludan ti dakas nga inaramid mo. Sheena. Ayop ka kasinsin. Impagarup ko no si katimang isakit kanyak. Ngam saan matgayam. Amom, Jekoy. Kaya't kaadangran. Ngam urayam latan ti panusang ipatawdakan ka. Pangasyo, diyak ti may balod. Ado pa'y dagiti arapaap ko. Kuma, pinanunot mo dayta. Sakbay a pinagaramidam iti dakas ti anak ko. Dinadahil mo ti masakbayag. Sina? Iso nga ikarom ti dakas nga inaramid mo. No kasta, natiliwan ti apokom libay. Wan, Mari Diana. Nakakaasi nga raw, tanaibalo doon. Masyan ka ni Jekoy. Ngam ni Sheena kat saan kasta kaday. Naimbag kan kwa na, tanawayalat ta. Saan akas kin ni Jekoy anabalaw? Amaw, Marilebe.
Dayjay, ti pinili na pagbanagan. Amaw, maray. Sa anak mo't lang apabor, iti kasta ka panunutam. Ni Sheena ti nakakaasay. Gaputa na dadaul ti kinatao, kan masakbayan na. Gapaw ka ni Jekoy. Napaturog kong ti anak mo, Lenny. Sangit itay. Bebiro kan nan samot ti amana. Saan kami ngagsubli iti sidong ti amana sa tora? Jakon kayat amarik na. Nga awan sirsirbik a tao. Gapo iti panagsasauna. Napadasak tinakabil iti danana. Banag asaan ko napadasan kan ka. Lenny. Inarakop nak sa tora. Pasensyagan. Nga masya naklaunay kan ka. Pakawanan na kumamat sa tora. Siya mo na nagbasol. Lenny, panagkunak. Saan pa'y analadaw ti amin para kadata? Tapnoon-nusan ta ti amin. Sa Nardo. Lenny, pangasim. Agawid kayo ni Jibalay kadagiti anak ta. Kailiw kayon. Ikarik ngagbalbaliw akon. Ay-ayatin ka kunay. Diyak kabala na mapukaw kayo. Panagkunak. Naladawan ti panakaamiris mo, Nardo. Anyat kahit masawan. Pasensya ka na. Nakaamiris ako. Naamiris ko anila tagayam sa torti ay ayatak. Saan? Di mo aramidan ti kasta kanyak. Adadwang anak ta. Di ka di maasyan ka nakwada. Kan may isa. Di na kan sublian ni Sator. Gapot at damatan ka dandanana. Pare Nardo, baybayaan mo ni Lenny. Di ka madanagan. Ibilang kung anak dagiti duwang anak yo. Kaya't kadyasawan na ito ikat. Nagsinublian kami na. Kaya't may urnusan ti panagdan namin. Para kadagiti anak mi. Makamu kayo. Didak mawara mang suporta kadagiti ubing. Makamukan, Lenny. Makaamukan, no day tati kayat mo. Basta, di na kaming malapdan ka ni Sator amang urnos iti biyag mi. Nanang, tatang, agtugaw kayo. Agtimplak iti kapeyo. Nagranyag ti rupam anak ko. Italamanan ang makiitak akas tati kinaragsak mo. Gapot maragsak anak. Tanagsinublan kayon ka ni tatang. Sapay kumata saan kayon ngagsinapay. Anak, aramidan mi ti umno. Para kada tayo. Nanang, tatang. Oh, apay ngagsangit ka. Saan ka kadi amaragsakan? Gapot ang maurnos matlaangan ti pamilya tayo. Naragsakak, nanang. Kunak no saanan apulo sa mapasamak ti kastoy. Anak, pakawanan da kami kuma. Gapot ang napadasan, tisaan arumbang. Gapo iti panagsinami. Husto ni tatang mo, anak ko. Sapay la kuma, tamapakawan na kami. Ipatpatig kayo. Kat, mariknak matlaang anapategak gayam kada kayo. Gaputan na urnos matlaangan ti may papan kada kayo. Kat ikarigatak atun uyen dagiti arapaap ko. Naupay kastoy tinapasamak kanya. Nakaayayat akit kita ang dagiti anak yo manang Lenny. Manong Sator, agaayam da dita arubayan. Kas dalag kakatawanan, nakaragragsak da. Manipod ita, agkakabsat da aminan. Ni Sheena ti manang da. Mayap da ita, manong. Kilat ng mado dagiti anak yo. Sika talaga ading ko. Umay ka man kit di, tayong tagluto iti merienda tayo. Ay katuan amanang, agluto ta iti espesyal. Gapo, tagrambak tayo. Rambakan tayo ti pan nakaurnos yun nga gasawa. Wan ading ko. Mala, umay ka nga rudan. Naggapo itay ni muna dito'y balay sa tora. Kaya't nakakano ang makasarita. Sinikugan, tay simurutan na.
Anya ka no ti masapol na, nanang. Sigun kan kwa na, nagsinadaan iti simurutan na lalaki. Kabkabilan ka nung nga menje lalaki. Nalabit akayat na ti agsubli, nanang. Ngam, sorry langan. Nauhnusan ti maipapan kada kami iti asawa. Nagtulagan ming agpada, nga ibilang ming anak dagiti ubing. Ay ka, nasaysaya atin ati kasta. May mayat matlaang no da kayong agasawa tagtipon. Gapong araw, tada kayo tinagkalaysa. Husto kayo, nanan. Kat pasensyalaan ni Mona, no diakon mabalin nga awatan. Saan abalay? Saan kumat nga ipaidam kan kuwana ti anak ni? Nawayalat ta nga umay sumarungkar. Agpapakasyak rin eh. Ikanak umapay iti may sagundaway. Agsubli kayo kadagiti anak tayo balay. Nardo, mamin ano pa'y kadi nga ibagakkan ka. Saan akon nga agsubli jay. Naragsaka kun ita iti sidong tipod ng asawak. Awan utang mo na yung pag-anakam. Idi, siyak tinang bibiyag ka na kayo. Ita, ikulasay naklang. Ayop ka kiti. Isingir mo amin kanyak dagita. Para matlaan ka dagiti anak ta dagiti ising-singir mo. Pagrebangam dayjay, katrumbang nga ipaay mo kadakwada. Nagsubli ka kanyak. Suportara kita. No saan? Awan mauray mo. Pare Nardo, nukastamot lang ti ibagbagang. Nasaysayat no pumanaw ka langin. Awanan bibiyang mo kadakwada. Gaputa manipod ita. Siya kun ti tumakder nga ama dagiti anak mo. Naglastog ka matan. Danugan kan tupay. Aramid ti pakakitaan. Pangaasi yung, saan kayo kumanga agapa? Pumanaw ka, Nardo. Ala, pumanaw kan. Tamangan numalawanan ka pa'y. Lastog ka kit dia. Hoy, tandaan ang lalaki. Addan to aldaw mo. Ibagam latan ti kayat mong ibaga. Uston sa tor. Ang mga lusublian na kapay. Nanang? Oh, ada ka di masapol mo anak ko. Apay ngay nasitgan nak. Kwa, mabutangak lang amin iti mabalin nga aramidan ni Tata Nardo. Amangan nagsublimanan amang reribo. Saan mat siguro anak ko? Patsik anak Ilga. Gaputa saan akinabutang ni tatang mo dagiti pangtana. Sapay la kumaan nanang. Ngamin, jakon kayat amariribok tayo. Bayam, inak to kasarita ni Tatam Anardo. Tabarang saanan nga umay pa dito'y balay. Jak mat ipaidam dagiti kakabsat mo. No kayat na ida makita. Wala nang, mabutbutangak lang amin. Sina apo, mabalin ka di ngagsarita ta. Sige, Lola. Agtimplak pa iti kapeyo. Ay saanan, inton madamdaman ton. At dala ko maibaga. Napatagsakit diti bagayo, Lola. Talaga napatag, apo. Anyang amin dayta. Sige. No ka ba ulaklakit di? Aramidan. Kuang amin, apo. Maikawa ak launay ngagmay maisay jay balay. Iso ano mabalin ko ma katagsubli ka ni jay. Kadwa enak manun kas itisigod. Lola? Sigin, apo. Sana bali. Nakabalod mo ni Jikoy. Sige. Ibagak pa'y kada tatang kananang. Damagak no palubusan dak asumurot kada kayo. Sige nga, Rod, apo. Sina, anak. Kayat mo ka diti sumurot ka ni Lolam? Nakakaasimot nga min tatang. Awan kadwa na ijabalayda. Kadwa klatan. Sikat makaam mo anak ko. Ngam no bilang man. Agawid ka dagos. Wananang. Mapanak ijabalay ni Lola inton bigat. Sige, sikat makaam mo anak. Alang Roden, mangan tayo pa'y. Tani, agbaawan ti makan. Nanang, nadamagyo ka di? Ti Anya. Nakalibas ka nun ni Jiko, hindi pagbaludan. Anya. Naglaing mata no kasta. Anya, kasta pa'y lang ti ibagayo? Saan kayo ka di ama-amak? Nga amangan no agibalos?
Gapoy ti pan nakaibalod na? Ay, saan ang maaramid dayta ni Jikoy? Isaksakit yo at talaga dayjay nga apoyo. Ha? Nalabos kayo, mag. Sige, guraan nyo ni Jikoy. Kaslasaan kayo nga kamkamalay iti kasta pa nagsasauyaw. Dalusak man to'y silid. Iti kasta, nalinis lapta. Kumusta kan, Sheena? Saan na ka diya kailiw, ha? Tulungan na! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglinisak dito'y silid ni ka ni Lola. Iti kasta, nalinis lapta. Kumusta kan, Sheena? Di ka di kailiw, ha? Dikis! Ay, nako! Gusto ko malita! Ayok ka, Jikoy! Ita, sigurado kan ka. Asaan ka na makarwari dya pagbaludan? Urayong dagiti pulis nga umay mang tiliwkan ka! Imbag nakit din, time may kayo adagos. Tatang, nanang, kat sana nagbaligin ni Insan Jiko, iti kayat nangaramidan. Ala, hustol anak ko, patib karam ti pakinakam mo. Madusan ti kasinsin mo, gapo iti kinaayop na. Diyakon ipalubos ang maulit tikas dyan na pasamak, anak. Pagkawanan na kapok. Sana bali, sigurado asaanan ang makalibas na jay. Gaputa manayunan manan ti basol na. Kat pagkawanan na kumaapaw. Gapo iti panang baybay ak idikan ka. Saan ka na ikanaw, iti kasinsin mo. Pangasim anak ko, mangan ka kuman. Idi pa'y kalman, ngawan pulos impaunag mo. Awan ganas ko amangan nanang. Pangasim anak ko. Di ko kumapay dagal iti napasamak iti biyag mo. Ada kami lang dito'y parakan ka. No bilang tadamang lais kan ka, bayam ida. Di mo mat nagayatan ti kasta na pasamak kan ka. Makaliplipat ako man. Nandani na ulit tinapasamak kanyak. Mawatak tirik na am anak ko. Nga masapul nga agbalin ka na tibkar. Nanan, umadani ti panagturpos ko iti kolehyo. Kunak no jak makalpas iti panagadal ko. Gap iti napasamak kanyak idi. Uray siyak anak ko. Ket matungpalan ti arapaap mo. At duha kami kanitatang mo nga umatindar iti graduation mo. Wananang, sapay la ko ma. Tada na pinta sa gasat para kanyak. Ikarkararag tayo akanayon dayta iti apo. Dawatan tayo ti kanayon apan narabay na kada tayo. Wananang. Lola, kitkitaan na kami matlatan. Umasidag kayo diti ayan mi kaninanang. Ay, mabainak ngamin kada kayo, apo. Iso asaanak ngay mas asidag. Anya kayo lakit din ayan nanang. Anya ngay kumati ka ba inyo kada kami nga agina. Da kami matlang dito'y balay ita. Ay na,
Agtorpusan ni Sheena iti kolehiyo. Naragsakak para kan kuana. Naragsak kayo kunayo. Agluluwa kayo mat. Apay lola. Ada ka din nasakit aparikrik nayo? Awahan na po. Talaga lang ang naragsakak. Luan ni ragsak na ito eh. Ay na. Umay kayo kit din nanang. Intayo ag kape. Kabayatan ti panagiing istorya tayo. Uwin nga agpaiso lola. Ala, kibinan kayo. Tamapan tayo ije kusina. Ay na, hinapok. Inarakot na, lola. Pakawanan na kumapok. Nabayagan day di apasabak. Nga maging gaita. Makunkonsensya ang pailaan. Gapoy tinapagtag mo. Nabayagan anapakawan kayo, lola. Awanin kanyak dayjay. Mangrugi tayo. Katlipatan tayo tinapalabas. Agyaman na ka po. Talaga nasingpot ka. Ala, umay kayo kit din. Hintay ag kape. Nakatimplan ni nanang. Sige nga ron na po. Hintaan. Auntie Lenny, Auntie Edna, agyaman nakta imaydak sinarong karan dito pagbaludan. Umaydak ka di si Diren. Aklunag, nga ididamo. Kasta ti kayat kung aramidan kan ka, Jekoy. Ngamawan matla ang tigaway mo. Gaputan nakabalod kan. Auntie, pagbababawi akong tinaramid ko. Pakawanan dak ko, ma'am. Rumbang nagbabawi ka. Gaputag sagsagabakan. Gapo iti dakes nga aramid mo. Masaya nga nakiti masakbayak anadadahal. Gapo iti kamaling haramid ko. Masyanak matlakan ka. Ngamnas kan nga ikarom tinagbasulam. Ala, agsingsingpot ka dito'y pagbaludan. Barang makarawar kan tumatlaang. Sapay ko, Auntie. Sana ko namang namnama. Gapo iti kinadagsan ti basol na aramid ko. Sigurado amalong suta kung dito'y pagbaludan. Mala. Ti importante, agsingsingpot kan dito'y pagbaludan. Anak, naragsak ka kadimat laeng. Taumadanin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Wentagang, kat agyaman na kada kayo. Didak binaybayan. Gaputan na patagkakada kami, anak. Kan maysa, dakkel tinagkurangan mi kan ka. Iswarong banglaang alitupan mi dayta. Awanin kanyak dayjay, tatang. Sana bali? Naurnos matan ti relasyon nyo kan ni nanang. Anak, madamag kuman. Kaguram ka di pa iniinsan mo, Jekoy. Tatang. Bayamon da na ibagak, anak. Kaya't kula amamuan, no kaguram pailaan, hawan no saan. Ha? Adda ka? Insan sina? Imayak. Gaputa kayat ka kuma asidiren. Ngamit makitak akasasaad mo ita. Nakakaasi kagayam. Ken saan mon amatunoy dagiti arapaap mo? Pakawanan na kumainsan. Dip-dipak ti babawik. Gapo iti dagas nga inaramid ko kan ka. Sapay la kuma. Tadumteng tupay ti panawan na mapakawan na. Pasensya ka. Nasakit pa lang tinakam ko. Gapo iti inaramid mo. Sige. Agsingsingpot ka dito pagbaludan. Tabarang lumag-an ti sentensya. Uwan insan. Kat uli taktakid daw iti pamakawan. Sapay la kumata mapakawan nagtumot lang. Kablaawan da ka, anak ko. Naragsak kami para kan ka. Kablawan ka, anak. Katsapay la kuma. Namaragpat mo dagiti arapaap mo. Itatan nakaturpos kan. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Kadwa kayo anang tunoy iti arapaap ko ang makalpas iti panagadal ko. Kadita, may sa akon ang nurse. Rugrugi pailaan da ito'y anak ko.
Sapay la ko ma. Tanakarkaro nga agbalin anatibkar ka. Gaputa saan ama ibos dagiti panubok tibiyag iti tunggal parswa. Kablaawan ka, apo. Adtoy, nagluto ak iti pagsasangwan tayo. Isun ati sagot ko kan ka. Agyaman hak, Lola. Ngam, saan ko man arumbang anak taktak kayo pa eh. Pakaragsakak da ita, apo. Adtoy, nagluto akmat. Mangan tayo amin diti balayo. Agrambak tayo iti baligim ka anakan. Agyaman nak anti. Mabit lang ha, inak ayaban dananang. Adamot lang inluto da. Rambakan tayo ti panagturpos ko. Kumusta kan dito'y pagbaludan, Jekoy? Manumot kan atawan nga da ka dito'y pagbaludan. Wan, Lola. Adawit mi aparakan ka. Kan para kada kayo kadagiti kasildaam. Agyaman nak, Auntie Edna. Amom ka day. Maisan anaan-anay aners ti kasinsin mo. Sabay ko ma. Tama pa kawanak ni Sheena. Lola. Auntie. Apo. Ala, tinaskan itakat nagbalbaliw kan. Kana, maragsakan kami kan ka. Gaputa ko nam amakin innadal ka iti Biblia diti pagbaludan. Kaya't nasawan, adon tinaadal mo. Wan, Auntie. Numaminsan. Kunak at idakas nga aramid ko tinang itunda kanyak. Tapno mamamok ti Diyos. Ngam ti madi, adda na irama na sa bali. Ni Sheena. Ay, katanya nga rod ngay. Ado dagiti pasamak asaludsod kada tayo. Ngam, ti Diyos lang ti makamo iti dayta kaanakan. Dakas kada kami. Nakasursuro kami met iti sasaw ti Diyos. Babaan kan ka, apo. No di gapukan ka, di awan kumamot tinasursuro. Kan aging gayta, saan kami kumamot ang makimismisa? Tamumat nga idipay, saan kami aman nakimisa? Auntie. Ala, ituloy mo tagsingsingpot, apo. Tanya ti amom, bareng makarwar kanto dito'y pagbaludan. Makarwarak man kan saan. Ti Diyos lata ti makaamo kanyak, Lola. Kat, adda may sa akid dawak. Anya dayta, apo. Kaya't ko kumamakita ni Sheena. Kaya't ko ti akid daw manan iti pamakawan kan ko na. Ala, bayam takasarita binto dagitin naganak na. Agraman ni Sheena. Bareng kaya't da kaasarungkaran diti pagbaludan. Agyaman nakta si marungkar kayo diti pagbaludan. Auntie Lenny, Sheena, Uncle Sator. Pinatgan mila tikid daw mo. Anya ti ibagam, Jekoy. Tapinaayaban da kami. Kaya't ko kumamanan ti akid daw iti pamakawan. Kang runaan kini Sheena. Pakawanan na kuma. Numalagip ko tinapalabas. Masakit anak pailaan. Ngamrumbang ang mamakawanakon. Gaputad at dado magsantibarukong ko. Noim panaklatan tigurak kan ka. Nasayati kasta ka panunutaman ako. Katusto ka. Rumbang apakawanan tayo dagiti nakabasol kada tayo. Basta na impusuan ti panagbabawi da. Naimpuswan ti panagbabawik. Ket sapay la ko ma. Tamadaan ka itinasaya at agasat. Sheena, idawdawat ko dayta iti Diyos. Kinapudno na, Jekoy. Umadanin ti panag-abroad ni Sheena. Agpay akas nurse iti abroad. Maragsakan akparakan ka, Sheena. Ket idawdawat ko. Asalwadan na ka ti Diyos iti pagilyan apapanam. Insan, Jekoy. Idawdawat ko. Asapay la ko ma. Tagbaligi ka iti panag-abroad mo. Tapno agtultuloy tinasaya at agasat mo. Sheena. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapauluhan. Gasat,
Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.